O te ofolo pa whaatalo whatu Samoa I lau mai moanga le rivanga o le via fi ina ua 5 minuti o te rei tu la 5. Sorry fa. Ile teimia mantou iau te rone. Ea ile toi whaawa winai o le tautua whaawa walau Blue TV a mai sio poro kalame o le TAUTAI A'E Manuia. Faivoro tātou o tiro. Ile rei aso tolu se furu. O le masina mua o le nei fo I tausanga. Lua felua se furu ma le wha o le aso lua le rei matou. Ia, ile mātou ka lena whaita waso le nei fo I tuar ke lope ma le lalolangi mātou uma o lo mātou vaenga whaatasi ile ka lena lea. O le aso lua le nei, aso tolu se furu, o le masino Januari ina ua te ale wha. Le taimia mātou iau te ro nei, ia, o le tau au auna le nei asiata, whare malu, le fo o se e mailunga o le tātou prukalame. Ia, se I toe logo pui ali, ia, ma vatu fo I se tātou o tonga ia manisi o mea o loo tutupu, o ni mea sa tutupu, ia o ni mea matautia o loo whaasoropeo na tutupu. Ia maleanga inga fo I luma o le tātou porukalame, I tūlanga fo I o le nava yaso, wadua na iantu, ia bade dei fo yaso. Fifia le loto maleanganga, ia, e tautua o tau Samoa le atu nupele. Ia, whaaftai fo I ante utou, o I lantou e fia e tufi tau whao le nei au nanga, e ala I le muli ta ina, I le aso ma le aso, ia po le toe mai moina I taimi muli ane pe a mai anga ruenga. Ia walanga o nisi fo o atunu utatou tele taimi whaatasi. Ia o nisi lava e whato a tatou taimi I le e ao mātou alai pongisā lātou, ia pe pongisā fo I mātou, ia ala fo ua a manta o na vāvea o lātou, o le alava fesuia inga o taimi ma le tau matulanga o iai, maso. Ia ai mua mea I matautu sa e sula le angare leo le tua. Awai kasi ale akua, pe ese aso tātou te tu vai ma mau tātou a ngarulu ai. Ai kasi ale nga whaia mea uma. Me leo te fia e whata alofa ma o wofo alofa atuai, ia te o tau uma lava. O loo ma whai foi o na sila mai moa, ma maua mai foi, ia alo nei tangata whatau waa. Ia wa fo ile nei aso I toe whaawa wino le tautua ma lea unanga mai le tātou ofisa au tū, I Manukau nei. O le fatu au kilani saute. O lo iei le tātou ofisa. Ia, ele toi whaawa wino tātou whaasalalonga. Dalu mai le aso na nafi. Lea sa tātou malolo ai. Ioi, wa pisi ala ukere fongi fa misi uko olua. Fio lai. Han. Ora kere fongi a oia li iwa matua. Ioi, wale koe 24/7 a wa 32/7. Ioi. Peor pamu ile le 7-11. Ia o fatu ia ele fainga. O le nau peo nei tangata. Ia ai ona o ie mawai meo oto otonga moni. Matatou tala anoa. Ioi. Wero foi ka ko wiri e se me ta o se tau tango le whaingo ne tātou update. E sa ili mai lava le ponati ia masa ili matangi. Ia le aunga au te. Ia ina ia longo pui ali ili pa ia lo tātou. Tiro. O ana na fila. Sa mātou malo loai. Ia, I le tūlanga fo I le leo le aso whailunga ina mātou o kilani ta o le Auckland Anniversary. Mo ngā mako wala ia o kilangi a kongula na tele na whaalawelawe mai au weling konge mai whafo atu o kilani e whaapea mai tauna whaise por kalame ia maali ia. Ia, waru se I waru se ngā ufao kui a ngafi. Eoi, na waru te whao tui. Ai waru aku maali ia au kian waku a ngafi uke whao kui. Aia e mai lo mre faiva o resi fo I pingi konga ia pingi e ringi Samoa malanga angi Samoa I wapu e koe fo e ngisiro ka kai. Aia e mele whao ngā kui sole e kau ngā kui. Va ai la ilo o kere I alu lau te whao kui kai. Ngā e mea amatu tatal noa mara au konga. Fu e mai mala o kinkanga. Ia o te whai atu roi se o tōrua. Ore kongo ka ua. Fali. Ioi. O le fale ike ia e hawa kuia se si I ngai mea. Ia mantoi Afia. Ia ona mai mau atoa ale alo no winga vai so antoe li se por kalame faia. Ai wa mafo I mai lai le fale. Wa halu lo mafo fo ile le so fa so ko le makangor po. Wa halu nei lo mafo le me o tangata e ola fa manu ia ina. Ia, pulea o ko ia pulea se ko fa ali liu nga mea. Ai wa saungi le makavale. Ave me ala utavale. Fa mai ia se o tolu. So e se foi di inka ko ka ki o se fa ka ila monu kui.
Ale waka wa ku ri mo mai ka ku pika ke ku ro ala wa ye ni singa fa ku an yo ole upu fa malo si ole so sana te nei e ngalu lue mea uma mo le yo e alo lo fai le tua iyo iyo e sila fia o va ku ngoinga nga sila fia le au angiru e ongo a fia e ongo la vea u kai o e ongo malemo e ongo sa kiar kama fai kui e le la le na ta watu lo ai o fa ku ai longa ngi kanga ka soifua kanga kai ngokungi o ke la ngonga o ngi angiru iyo o ngi au angiru ngo mai e fa pe mai asiata kuikuia mai koe fo ile ke fo e ka penga pokalami iyo awalo ngo winga e unga se so o tele manga o ke peio se o e se o so na iyo e se o so ya fangeu iyo makala mai ngile ngora ka mo fangeu samuel le pa ye le kofu o fese me alu e fa kuikui alu ma se vai mo iyo a mene o kui e ke sa vali lava o e au ka fora e sa vali ama e iyo pike furi amu vo ile iyo ai pau ana o kanga ka alu e fa kui e le ngaka e alu ma se vai modu ai fusi manga va fusi pudu isso ka nganga ka o va inga imenge o fusi o manga va fusi pudu ma se vai modu pe asa ungi o au e maka kwa au a vai la o ele te fai le to inga me o fa tui ya e tele na fai ma o ma to fai tele na fai tama fine io ai e se la le bonga a fa pe foi la ke wa ka u fofo me singa o si foi le fa malulu watu ya na ta pe ya ele ya ule le fale io nga ma sa war ma ka vale pakka ya u kafa le ngoro bo polinga i ma wa u fia nga avere le mafu io pakka ya u kafa le wala ya na matuani ni ia ina tui ia matoi fa sauni mai lo ia mai le fale o tato ia le fa talo fale nei vanga fo yo le fa talo fa tu lava ia o se e arka ko karango o mi fo mi sia o to o le vanga fia sa fer proclami ia e finga ta fo ia so malo lo matulanga fenga ia ai o tele fa tu le sia o tala le fa talo fa tu mo o fa felo ia tu ngol proclami fa fenga inga tau langi o malava feo yo le tala le lei po fe fo ile tafo le nei ke lo pe lo e mafuta mai ai ma ua mai ia lo leo fa aftai te talo fa aftai ana pongi o to e mafu ai ona manuia io o la tala le a fa ye mongi ma fa maongi o Samoa o fa vai le tua o sui va ai o le tua o fa fe ngai tau langi so se fa fi agua la ka usila ngai ka le sia ma alanga le mang malo lo no winga la o to o sui va ai o le tua e a fua matangi ai ona to manu ma manguia Samoa so se awala ai se fale e ironga fai koko io so se awala ai to tonu o se fale e irona fai to so se ala fo to tonu o se fanua e ironga awala e ante aula ia malo tali tonunga o to o awala o fa manuianga e launga tasia umai ya le lo tele o Samoa io o le fai koko ai ko ke fa kangi pe ai le kua o le fai to ato te fa tangi pe ai le tua mafua isea ina ia ifo manu ia Tassy ia awa ia Samoa mo na tangata o le mea e piko silinga mangaia e ia fo ile au le karikong ai o no manguia lava pe ono o to tarusanga langa o le tato no o Samoa wa uma fo i ona tu uma wa uma ona tu inatu e ta ita i o malo ma tu yai ia se fa alupenga fa mai ua fa kerisiano ina lo tato atu no o Samoa no winga o folo fala ma fa talo fa tu i feo i uma le tala lei fa so se fa ta fai taulanga fa aftai tele ele umi se tato e faisi manga ia ke longa ia ka ko wa update le ia so le ala fo ilale ia tato te le atu le malolonga e ile tato fa pito mua la vai fa te ele matanga o tato fa pito mua ia e fa ala wilo antu ile wa manu malofo ia i tu langa le sei tasi o tato sponsor langa longa suwa le tato proclame le Digicel Pacifica ia me se fo la tato fa pito ia o le toi taliu fo i ma fa ilo ai le toi taliu fa nau ia o onga ele ro la po ele ke sa fa mai le la laki
E lau wa kuange ilo suafa e ngau ngafo e te mani noi malama a fa pe foi la e le oele la ki ai ke sila fia inga ia e nga o le a e tau tino tu tangata mai lau malo la lu fa ilo mai asia tama la pepe a onisi o vai ngole tatou por kalami le fia fili nei o le amaua le manoa ia e fiso ta ia tua i Samoa e se lo ia i Samoa ia ma se tau sa ili le au le paipa au ko sila fia inga iyo e mawala le tatou fiso ta inga ma le lo ia ile afa o le fa e le fia fili nei ia ma maua antu ai fo ia te autou le update o le tūlanga o Sam ia ma siona fo le tua ia si vai ai maisela o le tamaitai ia Lise Marie le ai tapisa solo ai le to tele le tūlanga o iai po fea o iai o fea o kaloka ai po i kang malala po i kai po fea lava ia ai po fa au pe po soifua mano loinga pe ma tūlanga uma la fa pena o le ama wantu le o to ngai lungo tanto proklame ele nei vanga o le fiafi ai te roi ono le tanto taimi la tato atu malolonga le va ve al tanto malolonga a foi mai fa feloa ile pulo le tanto Digicel Pacifica le fionga ya le pepe junior tala ilene ma se ilau aku lo swafa pele o ele la fa manuina i tūlanga o sei ma fa ala wilo al tanto Digicel ya mai e tanto malolonga. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Hi, and welcome to Parson Lane right here at the heart of Papatoetoe. If you're an investor looking to purchase a high-yield rental property to add to your portfolio, or a first-home buyer looking to purchase your very first home, and location, conveniency, quality, and affordability is important to you, let me show you number 3/8, Parson Lane, Papatoetoe. Let's go and have a look.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimelo wajile ua suma de Tasi biru te uti nei le tu la fa ile tau tua fa wa la Blue TV ba se program de tau te ya e manuia ele riva ngona fia fia ti fia fa ilo atu le uma fa Tasi male pule au le tele le Digicel PacificEzy nei news ya o le fo ye matala ona au ye ya e tau ma fai mai ya iso la va se va nga mo miele so zone biso de tau na unga fa talo fa ilo fio ga to o menino le Pipi Junior tala ile nei vanga o le fiafi. Ia, whawhiloa ia tu le sunga siata, ia, po le taitai fo i le tātou po Kalame. A le nei o uli ia, whatalo whatu fo i pa i o Samoa lo mafuta ma le tātou po Kalame. Ma lor wha malo singa ngā mata nei tau sang. Ai atu le mu senga mai o lo la e pe ia antangia mai o lo i se fe au le lei o lo mo mia le fia ta o le tātou wa mamalu lau telo le tunu ai fisiria tu e mai le long weekend nga ma wala u kala un or ka fa kui ya ai mai la o long weekend sa lu ia le camp le mato e kalesia ia e fai foi tar sanga mon fa na o no to ia to la onga sa mato ola i long pay ia sa fati noi foi masia mato lo tu la sa ia mfata fa vo fa na o la to ta fa ngul mulile pa le na mata nei ia onga nisi o le whanau, ia whasolo te fwoi la soa tae au. Ia mana ia fwoi, mawasina malolonga fwoi ia nei mātua. Ia me se fwoi ia to te leo tātou. Lesa whaftai ai niusila so le ia so malolo ia o tama ia o le anniversary au Kilani. Pa Wellington e vason te nei. Ia le nā tonu lava. Ia me se lanta te alofa fwoi walanga ia ila tau nau mai fwoi tuli por Kalame. Ya, o ka fa ku sei fa singa ka ya ka mai malo lo fo i matulanga le. Ya ai fa tai le tu balanga le vela epis. Ya e tulanga fo le to fa e le fa na u la onga ma tulanga fa pena. Wala me fi fa fsilia to le na ta wona fa tu. Ya le fo no ma u ma la u for sanga vo le amtanga. Ele io o le fale ia au tu. Ya. E ia winga na pe e mo lo mianga se e vili voi ia is taus of mono ia pe mantua foi la manatua la ona o le tairo ia wa me ia na ta o mai foi le na yo fa de tua fa pe mai ia pui ngole fa mai ro le ngungu o te le fa pe o mauti no le tulanga ai pe la no tau fa lo ngo fa pe a fa pia foi la ki o se ya kwa o kama yo ki kauronga e trick ai ke le mele o le o no winga na o lo fa tu na ai tu te ai ia ai o te mawal ma ya siat mawal lo ya tu ya alo lo na yo no so ia ia le fa la o ma tu ia le fa la tu ata ma ia so le vai ka ko kinga go fa no me ngare koru kui nga maua a le anto te e o le ona o le tātaimi. Ai sau noia, o lea ua whaafonga le malo tiro le tino o ke lo fu matua i tali mau mai. Po o ai se o le whaamanu ieina. Ia i tūlanga o le tātou back to school promotions ma tūlanga o mawhapena. A se atol tātou whapito le na mata vason te nei. A mata mai la songa fua. Ia whaangata fo i leo entry si la stofi. Ia whaatino tātou se i las whareile. O a wala e mwhaionanga wa a tangata i le tātou se i o le back to school. E tau ona e whaatau a maritoa pa luasutala New Zealand, pe luasutala Australia, pe sila tu fo, mai a tātou whaloloa, tono New Zealand ma Australia. Le ngata na, a e anga i lunga website ia le Digicel International, Digicel Pacific, ding.com, whaatau e lau ta pa luasutala New Zealand, pe luasutala Australia, pe sila tu fo, malafo i loa inga, mawalo wa no le entry, o i tono tātou se. Ia e whangaina fo la tautua le ClickX Pacific, e la fo la ia le tupe, a nga e numero Digicel i Samoa, Tonga, Fiti, Vanuatu, Papua New Guinea. Maua fo ilo awa noa i tono le tātou sei.
O tātou whailonga, e 5 ia tātou cash prices, 5 se lau tāla mo New Zealand, 5 fo ia tātou cash prices mo Australia, 5 se lau. A e manu malo i New Zealand, po Australia. O tangata la le Samoa le na la fo ina top up, po le na la fo i Tselen. Mau fo ila ia 5 se lau tāla Samoa, a whai o tonga, 5 se lau paanga, a whai o fiti, 5 se lau fiti, no winga. Manu malo o ele na la fo ina top up po Tselen. Toi fa manu ina fo i lo a inga i Old Pacifica. Malo whawtai. Ia, o nau tau whafonga mai ese nongo winga e tapo portion le mea. Ele ngatala le e manuia o ele na lafu. Ia, ai manuia fo ile o lo talia ina mai Samoa pe fa manuia inga nongo winga la ele tasi e tapo le tatu fa manuia. Ia, ai o lea. Le lava tu lava no le lo fionga no pepe. Ia, fa manusina. Il mai ai no le tātou se ilas whareili. O le whaingo le tātou se ile whaiei. E maua ia tātou le tātou wina mo Samoa mai New Zealand. Maua fo le tātou wina mo Samoa mai Australia. O le tātou wina mo New Zealand, ia o le tamaita ia au noa sa whapeon whamanuaina. Ia mau le aso foi. Ia sa whapeon tu alo ia 12 whailonga a tamaita ia au noa ta avale Yuli. Ia sa whaungai au noa le website a Digicel International. E lafo ele se leni a ngai le numero lato a ingai Samoa. O tātou wina mo Australia. Ia o le tamaita ia Teresa Chusing. Sa whapea o na whamaniaina mo Australia. Ia sa whangaina tautua ClickX. E lafo ele se leni a ngai le numero Digicel li Samoa. Ia ai se tō mai mua mai. Ia o le presentation le a ile tamaita i au noa. Sa whatino ina le so. O na ile mwhaina o atu tātou ofisa. Ia. Ia, malo soifua e se tatu atu no Samoa, ia. O leo o manu malo le whailonga Digicel lima se la tala, ia. O lewa whainga sen top up, ia. A lewa kwa o male tu whanei tu ala ainga, ia. To anga e top up la was puta la pe o vata Digicel, ia. Whamanu ia foi oi le lima se la tala. Ia, le ngata e whamanu ia lima se la tala i New Zealand. Ia e toi whamanuia le sirimu se lang tālai nei tō ai ngai Samoa. Ia whaktai Digicel whamanuia le tō au nanga ia le se foile ia whionga ia tālai lene ia male sunga fo ia pesta. Ia mo nei whailonga matangofia ia wafutau ia o le tau fia se o tamar whare mai ia. Ai wo o mai fo i whamanianga nei tō la ainga ia vi ia le atua. Tai fo i sio mato whawhiangainga pasta amos kena ia mole tau longo ina mai fo i malo nei aina ia ua maua nei alanga tupe ia whaatai whamanuia le atua. Mais paki mo le tofine sole se mana ia ri kaku whailonga. O le tina iau noa. E wheso tai mai, e le mwhaina sau le ofisa, o no lai le whale mai miro moa. O lai tau sisian tama o lo mai, whatau to lia fo. Ia, sa whale mato nung pesta. O tātou tautua. Po whea lawan me ia tātou paanga, tau te oa. Ia, na whio atu pesta i whale mai i miro moa. A vele se leni ono ele umwhai ona whelua ai au noa le waingo sian tama. Whare lele le ngā rua i, le ngā turi ia. Le ai, o lai whanma e tamiti. Ok, o lai whato i fo i whawhi. Ia, pu e wha le ma le video. Ia, mole e whawhaftai o le tala au noa. Whamai e lena tasi numero latu ai ngi Samoa. E ta papi vai aso. I o lai so. Ona lau tu inga po kalame e tau tai ai. Mato a tele lau matamata. Ia, a tele fo ilana leini credit. Ia o le lai tautua mai a tātou New Zealand Australia. E top up ato lātou telefoni. Ia, le ala ia tātou wina zia. Le ala wed tātou wina mo New Zealand. Se taimi foi, ia present le wina Australia. A e mantua la tātou numero ia i Samoa le sa alu. E top up man se leni la. La fo lai manguia. E feso ta ila tātou ofisa i Samoa. E oi fawalai tonu whamautinoa o lātou tonu e ona numero ia. Ia, natua alo ia tfo leo lātou tai lima se lauta la Samoa. A whapea fo i o e peo asiata. E le na o Samoa i o lātou ainga. E ona ainga i tonga. Fiti. E mwhai folana e tango e top up ia atununa. Whānau. Tele ai fo i o avanoa. I tonu o tātou se. Alo ma whānau fiti. Ai, o nuke makuri ila ua, e ila o whasi hawhi whaia. Ia.
koi kiki o top apa o ia I vai a so umas. Ora me e ari lau sunga o ye singa ua o singa unga ruenga o e fai o e ua e se ala ngume la mala u. E fa koi fo iso le o lo ke fia waru ya unoa o ke fa ku o koi kiki fo amo singa u lima se la unga top up le lava ya so ese ri a ringe ya ka kele ila. Sila mai ale tua tangata io e la e tonu ana mea la e fai. Ia, io e whamanu ina fo. Io. Oye la vea I male tua le o nga tichis. Oye. Ia, whamanu luat fo iai la tau. E le imoni avanoa e manu malo el tatou se vaso le. Ai to e fai tatou se el vaso le nei. Au e te fiu e whaatau tapa. Ma lafo le se leni. Whaongai tau tua click X. Ma tatou mai kasi Samoa. O awala ia te moli to fa ftai el tatou company la o tau lango lango le o ta pena tatou cash prices ia 5 cash prices mo New Zealand 5 Australia ia e te anga va ai awala ia sa fa peona o oto inatu ia atono fai men mapo kala me masatal vasola ia o ia foi se manu malo e pe o te mai ta ia no fia o mo foi selene so swani ia wa foi ia tu lango lo fia ngai ia o sionalo ia mafata o to dia foi mai tino falma. Ia, whaaftaitele ono le tātou taimi o le ua stand pai le si tātou whaatataranoanga mai Samoa. Ai mori whamaro ma whaaftaitele lau whionga re di pule. E lau whionga foi lau pepe, ia oi lau foi lau tautua, me se fo le tautua Digicel. Ia le tātou community le ngātou New Zealand Australia, me se fo se tātou tunu I Samoa. Whela ilvas fo, karsia, kakalu. Se I mo ia sa kalaki. Wai e riva pe a whaasala lau wadi ngā aloi leo mākou le laki eri. Ai o le whamanuia le tui whaiva fo le nei vai aso. Ia, alo whatele atu lau whionga ma le au nanga. Ia ala tato atu malolonga a mai ar malolonga sei ko ngeki ka ko so ta inga ia po o mo mel tato ta inga ma Samoa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
So, talo ko wa computer machine. Maro. Pe talo ko. E mele wantile ua tolu sumariva minuto te nei le tu la fa e le tautua fa wa wala Blue TV. Ai mai se fo yo le tatou proklame o le TAUTAI A'e e le nei vaenga o le fiafi o le tau fai lava le tatou so te inga ia ma le tatou malo mai Samoa ia le sunga fo i le tamaitai loia. Se tau sa ili atu ia tu langa fo yo ni update ai mai se lava fo ia se fa mala maanga lau tele. E tu sai o le mata upu e winga le sunga Samuelu. Ai a o ngā lulu le tātou wa engineer ma le lātou fo le IT na ia to e whale le le tūlanga le fisota inga. O vaenga nei e whaamanino atu mo le mamaru lau tele o le tātou watino. Mo le sida fia foi. Ia i le tūlanga lau tele le mata upu le sunga ya Samuelu. O le mata upu le sunga ya Sam. Ia mo le sila fia le to tele o le tātou watino. O la lava e tau fia. La e tau fia lava sunga ya Samuelu. O le foi fatu a umatu nei lava se fisota inga atu i Samoa. Ma o lo confirm mai. E le ima sesi o la tau to tolu ia wa tata lai tua. Le ima sesi ya o le to tolu lea. Na ia wha manino mwha mai le to tele. O lo tau fia bea le tolu o Samuelu. Ia si vai. Ia, ma o loo tau fia fo i mali tamaita ia Lise Marie. I le taimi le nei. So, ina ia wha manino tua i le tele fo i nisi o wha matalanga lau tele i lunga o social media ia matulanga wha pena. Ina ia wha anofo le lei fo i le pa ia lau tele o le tātou watunu. Ia, i ona tūlanga le lei matulanga i le tautonga o mata upu le nei. Tolo, i le wha atala noa ina lau tele. So na paulale na o le mata upu o le ta oto le taimi le nei. E le o iaise. Ua uma fo i le taimi i le fiafi lava le nei ma le nei aso. Ia, e tau mawhai antu le sunga i le li ilo ia, le sunga Samuelu, sunga e whetūlanga ia, o le sunga le li ilo ia. O lo tau awa mea ina le wha moe moe o le sunga ia Samuelu. Peita, uma le lei lava le nei aso. O tau mawhai e visota i atu, ma tau mawhai e vili atu. Ele ai ma se tali na mai po se fisota inga le sunga le liloia. Ia, ai o tātou so tanga ma tūlanga wha moe moe ina lava ina i tātou tangata wha tuituina mai Samoa. Ia, ma e fo i o loo tau mawhai e lima ina le wha moe moe le nei. Ia, o le mafu angala le na, le ai a fu matangi ai ia le tau mawhai e. Oto atu ia se vaenga. Ai o le taimile nei la e al proklame o uto e tamu faila vai so te tu sunga le loia. So I'm hoping he will return my messages. Tulanga. Ai o le vai tunga la pe ya le no mo missing update sunga le loia. Ke lo longa ka si ia fa rongo mai lor ke mingi o amakango ulang ulakun ka upule.
Ia mo mai lo masina tatou reply langa ua leva na tau mawhai. Ia ai lei lava mase reply mai o sunga le li lo ia. Ia fitulanga ia. Ai se tatou to atu le ile tamai marolong I can confirm to you. Ele mase sala vanga i wa tala tu. Se tatou atu tamai marolong se tau sor auti le tatou audio le amre tatou wa connecti anga i Samoa ile sunga tamai ta ilo ia unasa unisapo. Wasa ili atu ia ile porkalame. Ia isina fisoso ninga tu sa yo le mata upulea. Ma vaenga wa fuai. Ia ona tau tali nga matulanga fa pel nei mata upu. Asika koe koe malolonga e mau me pele to vai ia malo tero tatu tunu. Ma le fo uva ia tu failo mai ia matu vaenga ko la tu tia o ina tatu news. O le mo me le respond ile sunga le lo ia ia sem. Lo ia sunga ia sem. Ia ftulanga ia. So ka ngola si aki pole alka ko respond le wa umai. Mai le so anto utu mo fai tu so ta ia. Mananga fa lo tatu malolonga. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tai mo le wanti le ua fase furu fitu minuti ua te nei le July fa ile tautua fa ua walau Blue TV. Toi au seanga maua le tātou so ta inga le lei ma le fionga i tamaita iloia wa au talo sanga tuiai. A alu le tātou proklame le fato a maua mai le update mai le fionga le li loia por sunga le li loia. O lo o tau ava meina le fa mo mo sunga Samuelu. And I've got it right here. Yeah. O le sa ia mai se fe au e tau ala mai se voice mail. Ia fa malulu o le au le play ngai lunga I tūlanga o le tātou. A le o le au tango o to tūlanga na saunuanga. E se tala o to le taimile nei le tau tonga o le keisor sunga Samuelu. O le na ia whailo mai. O lo whanga solo pea, o lo o tau fia lava fo sunga Samuelu. It's a confirmation sunga Samuelu. A me se fo ila o sivai le to o Samuelu ma le tamaita ia Lise Marie. O lai tau fia umala tau. O lea whaatūlanga mai, o lea so lua se fulu o Februari. A so lua se fulu o Februari. O le atūla i ele sunga i a Samuelu ma i la tau nei wa molia. Po le tau fia. I luma o le whaamasinonga whaitu malo District Court. Ina ia tali I molianga nei o le tau whaaleanga, defamations. So, that's our latest update right now. Ina ia whaamanino o mai le te leo mautala matustusinga. Ia, e leise si o lantou nei to atolu wa ave walu tua wa kalai kuapu o peo lau titua. Lea o saunua mai le sunga le li loia, ia fitulanga ia. Ai o lea so lua se furu o Februari, ilo no wingo lea so koru se furu ringe yo yang wati. So we're looking at 21 days more. E ngofo aisa mueru kukong o le in custody. O lo tau fia in custody. Ia whaato atu la ia ilo ilu mo le District Court. Whaamasinonga whaaitu malo. Ia maka e lau kārenga. Ia le tūlanga le na. Ia pea whaapea fo ile mo lo si le fia te muri tai. Ia ok le ilo pose update mai le lo ia te fia whaafonga iai. But we will go into that. O le atato wo in details lava. I le vaenga le o le overtua le latest breaking news le mai le sunga ile li loia o lo tau ava meina le fa mo sunga Samuelu. Ai o te fifia failo atu. Se o kolosi mo lava le wa maua le mafsa o tainga. Ia ma le sunga le tamaita I loia sinia o loa fo ila na tutua. Te tono le tanto o tunu o renga te fo ni usila nei. Ia le fionga o nasa uni sa polu. No ta paso na finangalo. Ia se I tau fa manino nisi o tūlanga around the cases nei a me se fo I o le umi o no tau fiai o mata upu o no tau fiai ai a fai fo e ka fia o fia o kangu malala o fia umala e tau fia ila to o lewa maua le confirmations yes o tanu malala la iai ioi o le confirmations na lena o mai ai la usa ililinga tu fo ia anga I Samoa matulanga fa pena ai sei tu ina tu ia le tatou fa atalinoanga lea ia ma le sunga I le tamaita I loia fatalo fatu mo folo fatu ia ila ufionga unasa uni sampolu ia ilunga ole poru kalame le nei vaenga fo I ole afi faftai tele le fa lau ino lo wavanoa ia se e fio mai ina inisio vaenga fio fisiringia tulanga fa le tula fono me se fo I tau tongo nisio fa misinonga ia olo tau to mai le nei fo vai tau so ifonga ma lo so ifo mo malange ma unasa se tau toi tonga fiti atu lava le audio o te loa
o te ropo e maua mai a o ele o manino mai la utu lau se ufonga fa mole lava e mawhai ana se to tau tanga ia ne lava le tūlanga o le tātou audio fa mole lava ia le lau a matau no tau whanongolongo atu lau ia sei sau no mai okay o le tau titi a tau se tau tanga rua tele lo pora o pito fa mole lau te lo na okay mai lau fa fonga ia tau ai se tau to set up tu la vai le matou tu ina ia kilia le mai lo a se fonga fa mole la vala o fionga le tau tai lo ia se to tau mo fai tu la vai le em fai la vona to tau a sau no mai fa mole la va unasa okay la se tau va sa ia foi Samoa mau pe le on sa ia me se foi se tau mo fai tu la no le fa nga ina le tu la ngai lungo le tanto messenger ai na ona toe a fia watu le tanto ma break le se tau sur out la va fix le side o le tanto audio e ona toe foi mai lo le fa tera no le fio nga una sai lungo le program. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
journey together with Digicel. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ya, toi whaatalo whatu le. Whafonga mai moa, me se fo le lava papale si o tātou wa tiru urunga le porokalame. Tau ma whaila vai na ia le leise so o ta inga e tu inantu malongo puia li ielo tau au fia. Ai me se fo ilao le neia fia fio le whatu ama ua mai le so o ta inga e tau wala mai se fe au. Fo ilele na sen mai le sunga le li loia. O loo tū lai mo le sunga ya Samuelu. Mai e whailo mai. Ea, o le sunga ya Samuelu e whatu a tū lai ilu mo le whamisinonga le solu se fulu. O February. Ea, e ilu mo le District Court. Ea, o le aso fo ila lea e whatu a whitau ia i tātou ma vai e tua ia ma tue tau mo waise update ma le sunga ya Samuelu. Peitai, e te lele vaenga tau tue tala noa ile mta upulea. Ai tu fia whailo atu. La koe korosia, koe whawhelo ile whioga au nasa. Ma lor so fo maruia tau sanga fau lau sunga le tamai tai lo ia lau whioga au nasa. Yuni sa poru lunga le proclame le tau te iai. Ia whapena po i lawa fionga tiata. Alo so i fua, ia whapena po i le whaponga nei tu la. Ma lo lava whaafitai fo i mole ono sai ia me se fo le lava papale le tau sora au tinga tunga o le tātou site. Ai o manatu le alta o loa nei vaenga o te mo mia i lau fiso ninga no nau lava fo i Samoa ina ia mose update marisunga sempeta ia ile loia. Ia manatu fo i wale o tutusa fo i mafufuanga ai ono le pisi matulanga whapena. Ai o la ufa fesili e tau wala tui i cases whapenei lau fionga lava se mai se tau whamaninonga. O le ale tūlanga onga e ono umi ai ona ono tau fia se tangata o awa enga e sila ai ia le tūla fono e tatau ai pea ona tau fia malokaina se tangata. I tūlanga nei o molianga tau whaaleanga po defamations. E a wale ala ua mele update ngei le sunga le loia Sam. O le fatu a meli mai ma whapea mai. E fatu atu la i Sam i lunga i le whamasinonga whaitu ma lo i le aso lua se fulu o February. E fatu ailo ai lei nā pe ma whaiona tatala i tua ma tūlanga whapena. Ai ile va ainga lau tele. Wha le tūla fono i lau fionga i le loia. O ani onga o mata upu mani ai inga e mafu ai la ona loka pea se tangata. E tusa mai se molianga fo ile leo le tau whaaleanga po o defamations. Whamone mole lava lau fionga unasa. Ia whaponga ia Samoa. O la tau ia mae o lo o whaponga ilo po kalame a siata. La tau te whaia le whaiunga o le ale onga. I le vava ai le tūlanga le whaasalanga. O le whaasalanga le i le tūlanga le i molianga ia tau whaapea o le tau whaaleanga. E na o le tolu maasina i whalpupui. Le max. O le se lau kitu se furu mo meo points. Se lau kitu lima whaatele lima se furu tāla. Tassy lima tāla. Usanga te tiku ake o moa. O le whaasalanga na. So, max po le mawalunga le whaasalanga le vai ai se tangata i le tu a inga modianga. O le tolu maasina le whalpupui. Ai sila. Le koe kiki a kore maasina po wa atoa le maasina o remand in custody. Ai a fofua ia i isi fo ia molianga matu ia fitu tausanga whalpupui. Tausanga i le whalpupui. Ia. O molianga na. Ia masania na whaia leo ia le peo. E mawhainga peo le leo. Ia. Leo moto ia vea tolu wa yaso le whakwa apia. Ai le taulia i maaso ia nga pue ai. Arrest ai. Tui te tono le
le sela. Se ia o atu le sui o le stala. Ia na fai le ia fautuanga leo. Ia o te ilo le ia fautuanga leo fa iai. Ele famsinonga ma le stala ele mali e stala tua tangata nei. Ko leo la mafuanga. O ala to mafuanga e awane te stala ina tua tangata. Malo faftai tele lau fionga ile tama itai lo ia lo fina ngalo malama. Awa o lea la ua sau nei le whamatalanga. Ia, o lea ua kua masinga a ko a lea la atao fia nei le sunga ia Samuelu. E le o iaiso na tūlanga fo ile le whapea e tau whaafefefefe le communities. Po o mei e ta ua o tau le tūla fono po ani ona risk fo ile leanga le community. Ia, o le fo iau te tau vai atu. E le o iaise tūlanga whaapea e toi ono repeat pe toi whaia i sunga ia Samuelu. Po o iaiso na history fo ile le e toi sau ngei kua whaapea kakala mai ngei koe sau koe re-offend i le mea lava lea pe toi soliina le defamations. By the look of things o le olona ulua i mōlianga lea i lea vaenga whaapea. Ia ai peu wa ese fo ile tūlanga lea e tate vai atu ia i le umina tau fia ma tūlanga whaapea. Now, o le isi vaenga o te fia fisiringi e sau fina ngalo lau fionga le tamaita i loia. E alu alo mafau le saungoanga le nga au mai lunga whaalau i tele. Na saunoai fo ile whaipule o whaleata tolu. And I'm not trying to put this in a political way. E le aima se la ngona whapena peitai. O le issue leo te tau mawhai o te fisiringi ai sau fina ngalo. Na ia saunoa, ai mai se fo ile matanga luenga o leo mo la tō whailoa mai. One of the reason e ala inga le ka ua le mori mauar kamale o Sam. Le anga i ailo na tūlanga fo ile le peye le se kangaka e karikonguinga e leo i le la tauva ai. Pei se tangata tūlou le upo e tō ia te au fo ile le nei tangata o le pango ka. O se tangata na afia le tūla fono. Ai a auto e te pātula i le wha i le keisi le na ta auto mai ai o le sunga ia le mai. Lea ua wha maungia onga o le mori mau fo ia le tangata i ngoa ia tau wālai o le tangata fo ia ilonga history le tūla fono. A leanga wha o ngai leo. E mawhainga e kausa ngoa mai vaisua ia, pe tau whea i ngai, e tau whea ia mata upu nei a ua ese ai la le treatments leo whai. E mawhainga e sau noa. Mari el tūlanga lea. Le le tonu dava na asiata e ala ina ao atu e leo mau investigate ma ave i lumo lea fo ia whamasinonga e silsilai o whamasino pe tali tonu ina e lato ia le mau a e o lo whaia le mōlianga pe tali tonu ina le mau a le o lo tua ia e abatu lai i le whamasinonga e le whai i se whamasinonga i te tonu o fisa o leo e whai te tonu o whamasinonga a fai waiai ia se tangi ia ma waiai ko sana moli mau o ni ia na ola ia leo se an watu tangata ha o ia le tangi le sana moli mau ia la ta leo o la moli mau o a ma e ma i ma o na ola ia leo dala no ia o la tau e file investigation po se suenga o se tua inga o se tangi se tangata wa fai ia ona ave lo le lumo al whamasinonga. Ona tau e whaia le lunga e taltonuinga. O le ti latu longa lea. Ia leo o nele tau se tulou le whaia malimadu. O whaungpungpulua. O avanya ia tau alai. Whao ngā whaasanga ia le mai ia sioni. Maisi. Whaima. A tau alai e longa history. O kwa inga mōli mau. Kwa ilea, I mean, mōli yanga. Just honesty offending. Yo tele ilo ia pola le history ko ia tangata le o Sam. Ai tu o ngala ia tawala ia leo. E whaasanga ia kinwhai popo ma sioni, maisi. Ai lea e mumusa wha o ngale tangata e whaasanga e whaasanga i tangata le tau te sila fia ma lea e whaapea. Ia o le fesili pe ai sea.
Ko me lava na ele mafai yo mai ale mo pe ale pasa sa o tatou a step ma le process e tu la fono o le fa si ke pu mai ai ma au mai ai a wala e au na uia i a tangi se ta tangi no tanga ye on abe a mata lo le investigation e o step la ha e au na uia ai le abe o le tama si ya fa nga ya tawalai pasanga isi sixenyo Samoa ai le fa nga inga ia I e pasanga fo isi sixenyo Samoa Ma lo fa tai tele lo fionga a unasa o le isi va nga so fina nga lo lau tele o wa ese wa sau dunga ke isi le nei a tamale o Samuelu malana ia molimau e pe wa kau ngenge fu fa solo a koa ya le foi le vainga tangata I le tulafono I lona tautonga. Awa afua tu nei ia I o le winga o lanta wha matalanga. O le kamanga sau e avea ma molimau I se mea nga kausu e leo se molimau. Pe atatango nei toi wha upu se si tu. Nga su e leo se molimau o le lavea o si tamaititi le na lavea sau loa mare molimau fa mai o ianga va ai iai pala umangei mea uma. A o lea la ua sau ai mare molimau ma mention mai ele molimau ma suafa o nisi o I latou. A lea la ua olo makangaka ia whekangisi. A nga ile molimau lea. O le upu leu te tau su e ina tu ngai lo fina ngalo. O ai kongu ai whaia le whai unga o lo kioti ma lo le kioti. Walanga pe o lea tangia mai. O lea ua le ua whai pe, correct me if I'm wrong, lo fionga unasa. E pe ua whai e leo le whai unga. E le kaudia lau molimau I le hit and run. A o lea le a kaudia lau wha le anganga o kangaka. You know what I mean? E pe o le ufa mai, okay, e le mo mia se wha masingonga e determininga le mako kala le la whaiaku e ke pepelo malau molimau e ke re iwa ai se hit and run. A o lea la mako whaiaku, o le a ave o I wha masingonga, e su e mai e wha masingonga, low defamatory o kangaka. E tau mo melo wingo o lau tala. O lea o ai kongu e anga maka whaioi lea disese e ke guilty ma e no guilty. e ki dia lava lau mafaufaunga sa whaftai a asiata o le guilty or not guilty o le whamaonia ma le whamaonia o le matawai a whamsinonga o I whamsino o ia na o tulafono o ia poi na e wawa ai tulafono e le koringa mai ua maanga lua nei le mata o le mata o le leo o watu nei tama whailanga nanga whamatalanga nanga mōli mau ai lea ua whanga le molimau ua charge le molimau e ka fianga ia o ai o fia molimau ai lako ke molimau ai o yeah, you know you can't have you know o ai mana o ale pese molimau ka uma nga u whanga o ele you know o ele o leo ai mai ia o la charge with it okay do ko ele o leo la o wasau la tangata o failanga tangi ilalo le Crimes Act la ua whailanga tangi whai mai ua whaaleanga. Whai pia lalanga ia kangi whaasanga I sen. Whailanga ia kangi lau whaawau I. A o whea la o iai le tangi lea ngā lua kuaisa e molima. Pia ua o iai. Pia ua whai iai. That was the issue le amatanga. O lea la ua le lopa o pia ua le. A le ua sau le focus a whaasa launga I sistema o semi. Case lea whaasanga a whaia. Ale fia fai pule le ile ya le wa fanga yo se fai pule ata no wa yai fo ni se pa pe mai ya ba vai e se le fe kau a ka ka ma wa lunga pe fai pule mala complain on a fai le and I agree with that I'm a defense counsel okay defending ka pe o sam defend it and I'm very angry o le la o ba ya tu le o tama ba ya tu o le o fa wa le case la le manga lua la le o case Wow, le tangi fasa al tangata mawalunga lea. Ai fasa fea. O ai le sa tangi nga la nga sau ya tama le faila no moli mau. Awai a fe wa yai ni moli mau. A avela ia lu mole a foi o famasinonga. Ai talia famasino ia fai unga. Ona to o tu la hono.
Ma lo whawtai lo whina ngalo manino lo whionga unasa. O le vaenga le ua kupu mai ngai le vaenga le sa sau noa nei wo le ua mana tua nei ma o le a whawhisiri e tua i so whina ngalo lau tete. E a kangia mai masia kako ua mio. O le a te le male mole meo o le mea moni o le anatia. As long as e ka kiloanga o le involve vai tangata tauoloa. O le a whiwhiwhi ka ngaka e oe mori mau. O le aso fina ngalo ai mese o se lo i o se fighter for your human right. O le aso fina ngalo i le kwa inga vai ngalanga o le akangia mai. As long as e powerful le kangaka le you're going up against. O le makwa mai maunga har kai me ki kawaru i fue faisinga au finga unga. Mai kawaru i fue faisinga au moli mau. Leanga e longo winga on moli mau ka kounga ngala kwa fesiri mai le leo po tu lo wa fo ile matanga ruenga atoa. Anga fesiri mai ai ka wakunga o mingiska o fai pule o ka penge ka o CEO o kanga ka powerful longo winga o laka mori mau fa vai i le piko i lalo le faila. What are your thoughts i le to inga vai o le ko inga le songa o le amo wangi le mea. E le ngata i e pe o mea ia e pa ailo o tangata Tagaloa. Ia ona pe le e a foi e a ia se lango lango. Ai pe lo tu langa le tu langa le e na ko TV ai le ta baba ia. Ko fe la o fa ia ia le complain le ia e mau nga ba ko ka le se. Ke wa nga ia. O ainga pasio tia se tu lo lava o ainga mali wai ke le tama de o ainga mali o fea le se suenga e pasanga i le mali le a le o su ele moli mau na watu e faila na moli mau i le tangata le masalo ia awa sa tau la o failo ia se moli anga i le temi na watu i le tangata mua ona fai lo le molia yo po se ya lo ele ngata le na e foli nga mai foi le tau lo o se ngata fa tau ba ona nga le ko lua ma singo le ngeia o le ngei ma o lungo ngeia a molia ala ka lo ya fa ya ka lo ya fa kau na babe on totala tangata ele o se mani ai inga mo ya e toi fo mai le aso le la toi tolo ya lo case ona lua awa te talo no inicio o moli mau leo le abatu le lisi le ele fa afea mai o moli mau le e ka kaunga lisi le mai ya makau dia kaunga lisi le o e maki le o mau leo o mako moli mau langa ile ya al tangata sau no ai you had a freedom of expression, freedom of association. Awan na ia faina pa apea e sanga kalangoa mai e kalangoa leo i mon mau leo o ngale ai la yo se lisi po ai la tangata ie mo li mau mo leo pusa e ala nga fai mai le lisi nga i awai ngai de sodia ia le ia ngale i malmele malaya inga lona tol awan e tu pu mai se tu ia fa apea o e fa mo le temile fa sa lelo do fa sino ala ko luanga me ali lo ngai ali nge ka lo o le tongo le nganga le tua o leo e umiai ona ka lo ka ka le Alo whawtai tele lo whina ngalo manino ma lo whina ngalo malama lo whionga ile tawaitai lo ia sinia. Now, o le fisili lea, it's a general whawhisili i so whina ngalo whaatamaitai lo ia sinia. O tau mawhai atu lava i le taimile nei le luka o le mata upule nei si so tanga ma le so ta inga ma le sunga le lo ia o lo tūlai mo le sunga Samuelu. Ya, wa mai ono ta ur so for le lo ia o le ai e whaamata e mo le nei taimile tau whaato afi malie po no te tau ona maisi nana sau noanga whaalawa i tele, you know, just an update of where to from here ya wa le wo kangola wa ku tu sa lana reply mai ya but e pe yo ka va ya ku ngei yo usila America Australia o le taimire nei ele to mutale le fsota inga mai nga are so upu po le lo i o lo tu mo se o lo I may say it's a case
it's a public case for in the interest of the public. O le so fina ngalo tele ile mata upu pete fia sa no ia ila ufionga. Malo atiata. A tonu o se panonga fo I mai le lo ia ale Sam fo I tulanga o lo o wai ai le process. E au ngala na mo le sila fia fo. Ma le inform fo yo nai o tatu tangata. Langa leo o tala no ai Samoa ato la langi ato. Ia o sana pamtalanga te atala fea ngai ma. Malonda tulanga langa mai. Ia ele ngata na ia po fea lea ngai ia. Ngai ia ile. Case ia na ni na ia malama mai le lautele. Ile tulanga le ia ile case wa nga o ia la vasila fia ia le tulanga le case. Le time ia fa pena ko ima leo ai pe ona o Sam o le tangata lautele ia tātou le fia ilo o le a tātou le lautele tātou te fia ilo ina ma o ina tātou isa tūlanga foi o iai Sam o a mai Sam o popole Sam o fia ai Sam te tulo e mana o mia umane mea ia e watu ai nisi a vatu me ai mo Sam ia no o vatu se fa mai senga ma se le o mana taua mo le tatou wola fa tangata ia maleanga nga iluma o fea tatou te nga ia la so tolu te fulu a fa fe la so lo te fulu o ke tua ia tam tala mai po te ha o mjai ona fa fe le ke a tonu ye ni makwa anga te tau ele o ilo tatou ele o ilo ele lautele e taua tatou loa mal tou sila fia ina ia mafai ai ona malama ina ia sikepu nei manei wa almele ia o se fa com violence case o ma nga lulu mai Samoa atu ia but e wata tau wai langa o ia tau ia la be o tato fundamental constitutional rights le fa ina ina le ia tau to a fair trial to a fair investigation the same. Wait for it. The next one there it could be you. I don't know. Let's start oil ma. Tahu ai, tato. Baba ai. Po tato le song ai mo mai. Tato lopo mai sen. Tato lopo mai ya. Ya po ye se me mana o mi sen. Tato lopo kefe sen. Tato lopo fasi sen. Tato lopo. Tatalo sen. O me o mana ya tahu ai leo langa fal tangata. Langa o anga yala ya fa ina. Foi lo papa lá foi dia. Aí se a minha le tonu, se me Tassy. E fa pena ona ono afa ina ida meu tonu. Isi tu and injustice anywhere is an injustice everywhere. Ma lo faftai lo fionga. Mana tura u fafsiri muli le lo fionga unasa. Avitai a fo I lo fa ma lo taimi te fio mai ai se tau. E pe ia whafonga le maru lau telo le atunu ui saunoanga. Ia, e tau whato a fi mali e fo I le anganga ma le tūlanga o le I le mata upu le nei ame se fo se mata upu. O lau whafsiri la vai e so fina ngalo lau tele ame se vai ngā whale tangata. O le popolenga le no nofo ma le public. Ma tangata lau tele ono o lantou mo o mia le ame o tonu le mata upu le nei. Le ngai le la sa o upu fa sa mo fo le la ku ma ai ma ya au wa ku le mali wo tu au talu fai wa ese a le la fai le ngoa ka le yo kanga ka ngei le nga le wa mua na popona le tu la fono ma popona ma aver fa mua I le ta o ngo tangata nei ai wa matua lilo au tu mo ile kangi mai le mali wo ko ngai ka mai kiki ku lo fa fonga na tu no ai ola ula fesiti ona o suafa ia na ta ua I le mori maua Sam o lo Afi ai ma whaau o le makanga ruenga o leo o le upu tautino. E pe o le ala lea pe ia wa sira fia la u fionga ungasa o e fo o le matai Samoa. E anava le tatou watunu e asa le faiva le asa le masalo. O si o kauso a fo I o le masalo. O le winga o la tatala. Lena tau ta ua nei. O whainga a whaare tangata lava ia e fesiri po a mai Sam o fasi Sam o a mai tulang. Famata, shall we be worried? Onga o lea e tau fia se teimi umi I te tonu o le matanga ruenga leo.
A o loo ka oko la fonga ke le lava ia suafa. Na tā ua e sunga ia Samuelu ilana mori mauma lona iloa o mea na tutupu. O lea sa ki ai masuafa kulo wa fionga I komisina masui komisina mai la tofu pena. E pe yol mea le kau pi fe ma popole ai tangata. Ile umi inga ia yor kamale kokong. Amatai what are your thoughts? Fa bole mole lo fio. Lo mafau ia ia siasa. A malama, malama. Ma fai fo ini saunoanga. A leo. Fai lako press release. Ina ia tali ia ni fesili mai ate auto journalist. On behalf of ma to ne e fa lango atu si to di poti mai. O tele popole pe fa apea ia mega press release. Regular press release. Ma ta tau ona fai. Nanga leo matua ai tuhana lo ia tunu. Pata tau Taulis fulu mon tupu tau sanga ulo ia New Zealand. Ma Samoa nei. O ma koi taulis case wang o pe wa malulu mai. Ia le tunu a to ma tanga Samoa le ngata nei Samoa a fafu. It's a tau langa sau pe lava le news feed and what ele tau fa pe interpret la to. Ngal tau mai po a me la tupu. Bo pe la wo ia o fele ele info mai tangata ia le tau le taya la satada da nei lenga pia ta ofu lima umi da ia ma fai tang tali fa pe bla aka ko malama leu I dingo me uma nei se e popole ai pe ole me ala nga wa sa no mai pe wa popole tangata wa umi kele nga tono fa msino ale anga le maximum hal ko lo masinga kola masinga kai pe yon ne fai se tulo it's a vale tu e fala vale stangata maximum tolo masinga ya ai le kolung va ya so pe fa va ya so lokai o fa sa lu ma famsi to ke o foi la ki malam la Alo faftai te le lo fionga unasa tai lo taimi faftai voi ia o le ua tau botala leo malie pe o le tala le tene san valas ia ila foi tu olalo malau foi forsanga malama winga ile mata upolo o tu la mai nei ia ai moli alfa malo mal fa afte tele ia o le ngaru nga fai fa tas esa o ile tala ko inga voi le e ro alo ka malama ko e kua ilo ka fisiti awai anwa e ka ke ko inge fu ai si ama o mea fo ile ia ai fa afte tele lo to mai fo ia mesi fo ia te langona fo ia antonwe tauru ia ai maua se lao le fo ina ia toe furisa ia vaenga uma ina ia tau toi lango tonu ai mo de fiafi fa afte tele ia atonu le toe uma ia na ia vanoa me fai fo na e fio mai ia fa lau tele ma fa lau lo ni so meta upu ela la vai le tu la fono a wale lau sira fia le tato te do mo le fiafi ia fa aftai ma lo fa tele tu tato proclame lau fio na sa ia fa aftai ia lo fa te fo ia aftai asiata ma ia ma mamalo le apo la se fei no ai foi se aso numa foi ia fa aftai tele so fo me manuia olen tato fatalo nonga na male fionga ile tamaitai lo ia sinia ioi unasa yuni sa polu leu te vai tu lava tato update mai foi ia Samoa ia ila to lo faima so tanga tu ai foi inisio a wina mai o tato o tonga now o le wo ko fa fonga mo Samoa o le wo to fa fonga mo o le usa no se tasi o lo yesi le tau fa matala ina le tau tua le foi swafa tamali o le tunu e nei New Zealand me se foi o Samoa ia le Sapolu firm ia le fionga foi una se uni Sapolu me se foi o na yonalo matulanga foi le tau tua ai a fai o I lo yesi ngia e o foi lo ye ngai ko kiki lo ya Samoa mai nei si ngia kama kekele fo ia tu inga kalasi le ia le fionga ia unasa unisapo e makua ma ofa mau uloko mau ngukuma
sa ele siro makua e ulo nguku ai o omiro mo e matua I maofa ia ku ainga me ku kupu mai ole uma enga ole ave o e mamori mau ai uma enga ile ave ile court e determine mai pe mo ila mori mau pe pelo la mori mau ai koe feli wa inga ia leo leo ave ale mori mau le witness ma suspect kusa ole wa avaku le fa nga inga mai le main ile main issue ole ale main issue le ale main problem ole main problem ole maliu or kamalenga maliu vaikeli kulou makua male ainga ai oso aku kanga kai fia mori mau le main issue wala ngalenga su e mengi mori mau ai oso aku ka mai ngo ila ko o le pe affiliate manga kua o langa mori mau ole mori mau sa fa silent o langa mori mau sa fa silent ole ale wingo le namia sa halwa ye official leo ma mori mau wai determine leo which is ia te o le sa ngo mai lo ye singia mar ko akeli ele o se mea le nga la ko we ka ngo la ko faia o le faia o se fai unga o le wala tu le tama avatu le ngofoanga o le kaiminga kupuai o le langor ka vale o le number plate or ka vale o le ngor ka ngaka nga o longa fale faila kala faila kulo mikinga aisa wa uma mea uma fapenga wa avatu umalava maka akia I official leo e peila o le mele lenga kau faia koe ngela u kala ma fa so ma le fionga le tamaitai a loia o le mea wakup kusa wa uma enga e sa oile ko inga foi ua too powerful kele ngoa ia wa involve mai mole mau yes o le upu mongi nga mare upu kaukingo e sa oile nganga ka meki foi ia so ua makua me strong ngoa ia wa ka umele mole mau o le mea nga wakupu la ui kirikiro ia fe kongi ia ilole ma fa ka vale ai kongwa el makanga ruenga ia male manatu e uma enga e u fiu fia manu ngase e kape ai kong fa pela pero pumongi nga malu kaukingo to be honest ele foule mentioning mai ngo swafa ia nga mention mai lungo la por kala me nam lela specifically ya kwa lungo la fa tala no nga ele a fia foi isi kanga kaya isi na inisi la to ia na mai lungo sem a lela u focus la va u ia la fa tala no nga o le me mali ele foule mai ngo swafa ia lungo kulowa o swafa ia lenga mori mau wai sem fa ala wai kele wa umang ho o official leo mo le vanga yo mo le vanga oko o fisiri ai se anga le feso ka ia ilo ma ia leo le taimile na I kanga mau mai ro kanga e pingi ala ko defamations o fisiri nga ai se a the reason being because na yailo la to manatu mawalunga e lomi fa angiu ale a mau fiu fia manu ngase le mele why le anga fo ngala ko kilo ya sempe or sa nga yungi sa podu tu lo so fa unasa nga kilo ia ipi or fa vale kulowa ngala ko kilo ia o le la ko kama fo ile a ko ngi pe or fa nga skamo sempe or fa nga le yoyo o to lo le fa nga le yoyo fo ile pa ale sainga ka fo ngale velo kwa vivili ai o ko se mai ko ui ia ngale pa velo ku yo vivili ko keke mai afia mawangi raid ma me fa penga velo ku yo keke ko ile mai o fa nga yoyo nga fa yoyo la va ngale skamo sem or kalanga sem me ro sa ukala au foi ko ki fa pe mai umai fo waru se fa le ai or kalanga sem asiata o a usa fai ma spy e vai o upungar ka malo e alu ngoro po kala menga ye ale la wo ka ngoi fa mangingo fa la wo itele o le yoyo e sero ka fia la ka me alu fanga ya so yo o kara ikiki e fa ka ngisa ka yoyo ngale le ko o ke ya ko le mai o le winga la utala o le mea wakupu o suafange kulo suafaren ka USA milungo lo por kalame e afia ise kinga fai pisingisi o le suafa
o le faipule ia o ngā suafa ia ele se suafa fōngei. O le suafa hanganga lau mangu ia mele a makanga kemi kongu a whakwa au mai. E o ia iken kaoronga ia lau mangu ia mele suafa faipule. E rei ka ua mai leo ngai ngoa sao. Ainga ka uma ia au ia konguanga refer iai. Yes. O suafa umala nei le ua koe o mai ngei leo ma mangu mai ma whamai o le ua whai akua la koukusi a la tautangi. E o ke lango ngai lo loko o suafa ngai ua lewa ngai o. Peika. Sa whakaalo ngai vaire kilo ya Sam. Ele yang oises. A pe si orka ko kamare ai vo fia kulo ai vo fia ula isas ka mo Sam. Ya ka ko harun nga na fa fa ngofi. Wal me ore di ide fia ula isa lo fo ya sa wa mai nga me ya. Ya va ko singa me le kamare para. Yes. Ai ole kaimi nga sa wai Sam milunga le media. Ole taimi na sa wai Sam milunga le media. O inga loanga makua ke. Nga ke ia i rofa pe. Oh, woi isa, lale. Lale. Vai foi ole mafu angale ai matua feitai lava. Le feipule fale aka koru. Wa ika ya malangkama ngare munga mere ngukui o maralako au le au lato au lango. Makua feika ya kia. Kua feika lava. Leanga. I was the only person. E o fek nga whao ngā. And now I know nga whao ngā ele akua. I can honestly declare that. Yes. Okay loko. Or kalar kusi. E whao ngā ele dua mea vai. E wha maka ngā mea malolosi. Yes. Or fisiri. Ai se anga le oso isi o fisa fa sala lau. O kama makukua. Le wari ia le so claim mai o kama makukua. Ai se anga le oso yo. Yes. Kama makukua la kou. Fa sala lau nga o uma o kama makukua. Makou yo lau fou. Makou lau laiki. Iyo. Ai mau ke marolosi mau ke le mamai. Ai or fisili ai sea na whao ngā ai le nei platform. Why? Ai sea. Ai sea ngale oso ai sesia platform fo idele. Ke roi. Nga ngala isi da fia fo ele akua. E musu ia le yasa mueru. Oso iskamangale. Oso iskamangale fonka kalo mele amakangor vaya soe. Ioi. Oso iskamangale. You know, I'm just honestly saying that. Alus kamangale e avelanga vi inga ile akua fa maungi or kaka nga sala nga yai fa yalla lang a usuya sala mo fa maungi iyo inga nga fa mai alu ia inga ole a o ka penga ai me sidi ma me lelei alu ia inga o inga ole a fa le o kele ai lo leo le langi ole por kalame foi nga ole a ngo ai lau muri mau le langi o so inga o e kere oso isi au ri inga le o langi viewers o kere oso inga au ke oso inga iyo au ke oso inga langa ole a kami mai fo ire ke lo fili au ke oso ai au ke oso isi au ri langa fa ngungurua au ke oso isi au ia it's about time for us to speak the truth e kere oso isi au ri ile anga o mea mau mai o mea nga iyo arusa o ri tangale mai pe malolo inga makiva pe mau oa iyo kupe pele kupi ele sui har kau kalaya yes ele fa tau fo ila utau tala iyo ingi se lengi fa fkaya o pe anga le mai fa fkai ai le suri ai fuar fa ngor kau karangoa ia nana wala ngo vatua le vaenga le nga ole ko kiki ya sole ole wo kalango uma mai ro ya ka mamai makanga ka uma the reason why your life silence isi kanga kala kongor mkanga wenga leo langa life fa silence ka kala lo ke fa silence nga a ole ko akel leo ami ole lei mangau ngau e faile me sa ole yai or ko akel leo fa maungi la yai yeah I know that
O le kaimianga sa wer kamale o Samuelu o so mai ake au. Ma avelunga langa mori mau. Ai va ai la ile ngiva. E o ai lisingu si pepale Samoa. O le mele wa iwa wa peo. Wakangia me ale langu sa o langu si pepa. Iwe. Wakangia mai ale langu sa o le langu si pepa. Dai Samoa. Rubigala na le na fatu. Le ala o sa unor kamale o Samuelu. Pingi mai malanga mori mau. Le mori mau ale ala o le vanga I faila leo leo. Le mori mau le ala mori mau mai leo leo nga o lako urua isu ea. Le mori mau ale nga lako kama. Le ai ma se me o suia. Lo no winga. E kau mai I. O ingoa ai alanga already there. But the question is. Ua fepunga uma mai ngai mau kangaka e sur ngai kangaka o Samuelu ma ave ala kokangi pe a mo I fo ingasu. Pe a mo. Wa mafua nga ui uma mai. Leanga o le o saur kangaka faale o kele le mei runga. Wa loud. He make sound. He make voices. Wa saular kama lea whaka kangi aku le mei runga. Ke iro mara vaenga le. Le ropenga le ropenga vidi mai le si ngoi la ka ko fa ngoi fa penga. Ingoinga ka wisem. Le ropenga vidi mai le si ngoi fa pe mai. Le mea nga o fa ku ya o va vesur kama le langa mori mau e fia poko mai ya. Le rope nga umai ai vidi mai le si ya le si. Ya so fa nga ka wisem le rope nga umai vidi mai fa pe. See, I told you. We should have sued him before. But you said that all this and all that, you know, he's my buddy, he's my man, he's my bro. Now what? Lela ua so mai lua. Whaanganganga kue lea kua. Ai mo moli aku le porkalame skama o asiata. Ioi, o le porkalame feika uma ye silence li e feika I risi au ia ubi. Ia. Ai fa mai fi ngai le tu alu o le Blue TV. O inga ke racing mai ai se fa le o kele lau mau. Le ala ua vai sa nga le fionga ya unga sa wanga lulu mai le mele mau le. Ai wa tau sila la. Le ala ua makua ka aki ya le mori mau le hit and run. O lea ua focus uma le defamation. Wa ka ko va ai la ka ko I. O leo mo melita to update. E toe refresh ko ile update le na vatu le anga number 1 na so ta ia tu Samoa po se me o le a for to po le a lela ya se u kango eva kuilunga e uma ko e foi mera ukala au ko ke ese se uma over to lunga fa tai le update le wa mai stain sta mai ta ia lise Mario le tangia mai pe anga au ia le walaki o le lava tu tonu lava mata o fiel sunga ya Samuel ai uma o ke koe foi me se fa kula ukala le ai le urupo o le anga o ka wi le oaks au ko ke ese le la over to ya auto le tala sa o le mea ngova ai ka kale o di mongi ile le oaks las fale le tene ma se yo fa tua le tala le ioe ina o over ai e ya tai tu mai runga to hotel e mar sunga ya tui sa ia fina mato ye uma lava yo ai le mafu anga na la yo no o mai le fiafi ai se o ko sila mo mai ile se ototonga le ia ma se tala oto mai tamai ta ia lisi e pole ale tu langa oto mai ia le vaenga fo isa tau fia I lanto ia mi se fo se tala mai sunga sem fa fo mai o te manatu o lea ua tutainu umanaia lo tātou sa samomoli I le atua e ala I talosanga samomoli e ana au auna mai a I le tae au se ia pa ia le nei vaenga o le afi afi. A wafe au, ti ute ma whaiva, ma lava singa uma o lo whianga iai lo tātou atunuu. Ai meise o le whanotanga ale pale mene o lo alo atuai o na tai tai. A wale lufi ina o le tamau a inga, a wale manuia lau tele o si o tātou atunuu. E ala I le tō wha ma le moe, a o se whautanga o a wā Samoa wau, e tū maupea I le atua, le vi inga, le wha manu, wha ne etanga, e o I le wha vau. O te mua I whatalo whātu I lo o tō pa ia, ma lo o tō mamalu Samoa.
O tau sa mawhainga o le a o le o iai. Pe o te o iai pele ai e tū mau pea se ia o i le whaamababu. E wala ngā se leo whatau waa a la o tau au auna. E momoli alo a ia atu ai se whaamatalanga e tu sai ma le mata upu wa o tali tonu wa lawalunga nei i te tonu o si o tātou atu nuu. Ai le i alo loa se whaamatalanga o te mwai whawhitai le alofa muti muti vale o le atua soifua. Malona alofa tau muli muli ua mawhai ai o na tātou au lia mai le nei tau sanga fō lua o lua whā. Ai maise o le toa file e mu ua ia tuuina mai ua mawai se lao lao a o se moe moe fō e tuuina atu ai se whaamatalanga a wale nofo sila fia o si o tātou atu nuu. Ai maise le tapua inga mau i le pa ia male mamalu o sui lango lango uma o le ainga o le fast supporters. Pa pea le nofo tapuai i le pa ia mawalunga o ainga na lua. Ai maise mātua o tu au pasavalu malitino. O te tali tonu, wa o tau sila fia le tūlanga sai ai, te wha moe moe i tā pinanga ma le tu whaatasinga o le nei mata upu. Ai pei tai i le asu wharai le na se ima vai nei. I le tū la e valu i le tai au. Na whaatino ai le ngaluenga a le susunga i le loia o le tapenaina o le wha moe moe. O lea whaatalatala noanga, sa fuafua e whaamae ai nai, le tu whaatasia o moli mau, ma substantial evidences, na tu ina atu loa i le ofisa o leo leo mo sa la tau ilo ilonga. Ai pe tai, e le imaea, ai awa yatua li imalu o le malo, i le vaenga o le CID, ma whaatalasanga ina le aleina o Sam. Na whaatonuina e le loia se i whamai a le mātou whaatalataluanga. O na whaatino lea o le lātou ngaluenga. Ina ua mai a le tūlanga. O na mātou whaatasi atu lea mali i matamaita i malo le malo. Ma mātou wanga i atu loa mo mātou loto mali whaamoe moe mo le ofisa o leo leo. I le tūlai lima i le afi afi, na moli ai loa au e leo leo i le accessory of the fact. Po o le whaalafi o si tangata soli tūla fono. O se molianga o te te ena, ma o le a wha moe, o te wha mamino i luma o le wha masinonga, le nei mata upu. O le mata upu i a Sam Masivai, ua i a au o loia. Ma o le ale o iai se whaamatalanga. O le aso lua se fulu o Februari, o le awala awina ai le mata upu, i le se fulu i le tae ao, i luma o le whaamasinonga whaitu malo. Na ua mai ai o na molia i mātou toa tolu, o tau fia i le aso wharaile. Mai ale luas fulu i tūla, to a further reminder o, ma wha moe moe loa mo taunu malala e tau fia ai se ia o oile asonga fua na mawai nei. Samoa ai, ia toa pea le tai. Ia nofo fale le finangalo malama lama o le atua ia o tau uma. O loo manuia lava Sam Masivai. And they are in good hands. E au ngā me tutupu whafua sei, e ilo ai le tautai mata pala pala. Wa iailo manatu, o se awala le lei lea, a o se awanoa o tuina mai e le atua, e a matalia aloa ia ai, whinaunga o le nei mata upu, ua manatu nisi ua umi o na toso. It gets worse before it gets better. Ia tūmau pēa le whaatuatua ma le whaalangolango,
ai mai se le alofa yo utou loto ma finangalo taitasi. Ma lo le ono sai, whawhitai le wha pale pale. Ia tātou tuu I luma o le atua soifua, tau lumanga uma o nei wha masinonga o le a tātou a ngai atu iai. Ia maua pea le tō wha manino, le tō wha le anganga, tātou te sava vali ai ma le atua I le nei savalinga tāua ua amata. Ia taia lalo pea le ia sa saumani. A o se langona o lalo lava e mawai malo e whaea ina ai se whaatau waa. O le whawhitai. E momoli le anganga whawhitai I lo o tau pa ia ma o tau mamalu. Ai maise le lava loa o le aulangolango a le tātou ainga o le fast supporters I Samoa nei ma atunuu e mamau. Ma soo se atunuu I le tafa o le nei lalolangi. I la o tau whaitau langa e tau wala mai I se whaatala ula atu mo se fisosoani tau se eleni lea ua mawhai ai o na whaatino ai ilo ilonga mga luenga alo ia samana o mia mo le tapenaina o le tātou mata upu. E iailo mātou tali tonunga, e le oa oa le langi, I le sila sila mai a le alii, e ala I lo wanga le lei. O le mātou tatalo, le atua o manuia, o a mea ua whaama umau, whaanga o ngau, ono le nei mata upu, ma so mātou whaatau waa. Ia toi tau I atu e le atua I se awala tau te leo sila fia ma mātou iloa. E awala mai ai manuia wana o le atua. O te whawhitai I lo u ainga ai mai sena I o mātua ma uso matuanga ne pele. Leo no sai I nei taimi whaingatā. O le tatalo, ia tō mai langi se whamanuianga mo Samoa, ai maise le sa ilina o le ami o tonu. Mai avea ai le nei, ava noa wha auro, o te tatala aloa ia ai, le Justice for 2 Hour campaign. O nisi whamatalanga uma I le nei vaenga o le tatou campaign, Justice for 2 Hour, o le atu ina atu I le tatou I tūlau o saunia, Justice for 2 Hour. Manuia Samoa, soifua le manuia. Whawhitai. O le saunoanga le nā le tamaitai na toa tolu I ai I lantou, le sa tau fia mai e leo leo I le vaiaso le te nei, e au fia ai ma le sunga ya Samuelu por sunga ya Sam. Ia, o le tamaitai I a Lise Marie Smith, o le nā lau tau whaafonga tu, ia whaaftailanga leo le tua. O le la ua latest le mo tātou, pe ano whatu. E te maua I le latest, ma le very latest. E o hafo I breaking e oso mai le taimi le news. Ia, e kau ai a kula vailunga le taimi lava lea. Mo le whaafonga maua le tātou tino. Ai, whaaftai rianga leo le tua o le ua maua antu le vaenga lea. Ia, ai o le nā lava, longo winga o le tānga tasi lava. Au ai pe o le aunga au tū lava. O le sunga ya Samuelu. O le ala ua tau manino ai le tua inga ma le afuanga le nā lai o na tau fia le tamaitai po le tamaitai a Lise. Pe ia foi ona fisilingia le toa tele. O le ala le molianga le anga le ua loka koi fua maskengi o Lise lan tau. Ia le ala ua tau tino le solo le tamaloa pe yo upu e masania ila tunu uri saunoanga le tofine. Whaapea mai. O le tau mawhai e ufi leo se tangata o loo sa ilia. Ia ma le tūlanga whapena. Le ala na avaina ye tutonu. Ia ma tūlanga. O le aso se furu le whakulanga mai ai. Ona ta otola ia te aula me ta upu pe ona ufai atu. Ila ula whasoa. O le whankanga o le mata upu le na talia ngofie. E akangia mai. Ua whai lava e malu o le malo ia le whai unga. E tau fo ile le
alofua matulanga ia la kula fong ia alanga le o mai ka ngaka ro ia matanga e o fingi ro ia ka ke fa so ingi chole e kasi a mai tasi lava ia le power la tote fai le fai unga o le ioe malele inga le famasingonga ale lai avakule moli mau nga va ai le menga kupu ai fai mai leo ele ai se now they've judge o manga kuare lo tor sa unanga sunga lo ia sauni lena mo fa ta leva no lungo le porkala me masa no ile case fo ile lenga o kengi ai e fa masino ia leo usila ele fa ya onga mana tuofo ele fa ya onga lena fo ile lena moli antu wa ya soli le tu la fono le onga ai ele fa ya le fa masingonga a wa ko eva ku markaro sanga leo e fa mole e laute mo mi se fai unga fo ile e kaofia i male leisingi fa ya onga longo winga e uma e ai fa le onga inga male leisingi fa ya onga ai fa mai le kari fa masingo leo le prosecutor leo o yor manantula o to te leo to e fa masino a le me fa ya mako mai sa o yor va ai ale fa masingo ini se mea ngala ko mai ko ke modia mai ka ka ko manga o mai e determine mai o ko mar fai unga e se i mare lai sengi o la mela se i for lai sengi o le i fai ko fai unga o le tele na o le mele tup o le me o le au fia fa masingo a o le ingi leo sa wo mai leo fai nga ruenga fa masingo iyo wo mai ia yo bore lo matuanu nu mia me ai ole vaenga pitosilia na lawalunga o le su sailinga o fa maoni mala mi otonu ele mali wo tu au o le fa fonga mai ma tu o tu au le ma jani vo yo na moa tato fiso ta inga o le toti fa fonga mai ia o to fo ile si vai ma lo si au le mata upule nei iyo o ko le si vai ma lo si o le mata upule nei o le fo e tele na vesili li tangata male atunu po fia ia iyo ai se hawa ngungu umi ai ma ku au le ufa le o turunga prokala iyo ai se hawa ngungu umi ai ma tu au e mea e ange o kau ave piko kasi ai ua yei se tou lava malilienga ma leo ua mai au na fai wala nga kaua me fapea iyo o le nau wantu le atunu mai e nau malolo famongi nga yesa ili fa maongi o ko ko mikiki ku lo fa fonga le tru ai afa pe e ka waro piko kas a o le lava po le ase tu langa o se ta tonga ia yo se tofia nga inga matu langa o ta o to ile mata upu walanga o le sa ta to fiso ta ilava e tau mua tutu sa male mori mau se ma me na o atu ya te uto o le winga la nga le fa ya kuila ukala ele o le avangoa e ala le o tu lai mai e toe tu lai mai ai e toe fa wa ule sa ilinga o le fa maongi male ami o kongu ai afa pe o le na o to no fo mare fa maoni male ami o tonu o umo no to si la fia e ila la ku ala lo le leia wa te tau na faisa to sa unwanga fo pe afa pe karfia ngai mo ko finga ngalo iyo mana ya fo ya faisa to fina ngalo po le me ku o ku ye o lo ke so wala nga o le mena le pisa mai fo isi tangata yele manga nga o loke le melia o le fa pe mai o la ka pisa ya la to mata pisa solo la to ale hango fo le ainga yele o ango yele ainga is that true ai se ai inga ai a fa sa o le na mea alo lo fa mai it's about time to put a stop it's either o le justice e maua or put a stop ioi wala ngo le lava na tanto fi so ta i lava pea o le foi na mai to le foi no to mo ni mawina mai le kau mo fai ko leo recently before the end of last year ia e avakusa ko kangi foi le masa to fasea e tau fi ai ma to ona to e tau tatala le case le ai fa fe kai sa ko fi fai le me ko sa o to te na to te le mana o ye sa ko ke nga longo winga ka u mai nga ele i mawala mi okong a le winga ola utala a fai o le vanoa le nei pe o le nga ka ngo mai si sa ngo mai si sia ia wa sa kia fo nga ele i fai misa
E wa kaufia ma stene o lise ia. Ia ona ole loto nau lava fo i o tangata. Ina ia sa ilia le wha maongi ma le ami o kongu mō le tō le tali i atu au. Ia te aula malo utali tonunga. O ke le fo i o le tō pātu, which is in fact one of the main part play le melea. E walo lofa o mātu le tō te leo tangata. Sa ili le ami o kongu. Se i wha ama mai ngoa o e ua sākia, ua kuua ia, ua masalomia, ua mōlia, ua kuua i fuainga, ma mea umala whapena. Se i kilingi umai meia. Mare nganga i tumburu wha alala. Ai, koe foi mai leo lau tala se i whaitu singa kwa mai kala e winga ile. O tere i matamata o te ili tala noa mai o nisi a tia ule ise video ale whaipule o whale ata tolu le ta whao ai ngei. Ioi, a o lea e vesia solo le malu lau tero le tunu. Ai whaila lau tala. Walanga no tale pisa o ataia na share solo mai ere to atele. Ia, o vai okula e kau make tala ia tu lo foi wa le ata ole sunga ya limongi. Ia, le au mai lunga male ia tu lo foi palau lia le sunga ya iti. Ia te aula ia, o vai okula e kalango solo le to atele ma tulang fa pena fa mai o su nga ku peskopa o a uma ni si vai le ai. O le wo tango e confirm atu. O atana o te lolonga les fraile le na te anei. E la lau kala mali e si o fai kua wa o le tala sa o la lela o fai atua. E se mai le mole le tala le tangata whapa ole ma le tangata tau ole. E mwhainga o fai akulanga o lea ua o wha alongo i lana tala. O le tau ole la o le pepelo i or kalanga. Ma o le whailau wa matua i alo i malota ma fau. E le o stangata tau tala sa o pepelo. Ioi, walawa la langa kama i merenga o kei loa i loa e au. E le sao. E le o sanganga sa o kakale o limongi. A fua ia na tala ia na whamatala mai mo les frailen tenei. Ia, se i whatu la lau tala. O le maftanga si o mato nu i sa taua. Wa fo le pa i o aingo ma vaenga. Ia, ai me se fo i le whalifao sa taua ma le whaututanga ia le lunga. Nga whaila le mato maftanga. Ioi, mato te waile mako mafkanga sa taua ne New Zealand. Ia, nga saula le avea ia le mato whailau tusi. E mātou te wheloa i uma i le amatanga rwa ia. So e kaunga mako wheloa i le happy days. E eisi a mātou wha mawaenga fo i wai. So skama whaanga ua ngengu ue malanga mai nei mātou. Ia e eisi a mātou wha mawaenga mea masangi i mafkanga. Nga kula e whai o le happy days. E nganga ufi a akai vaenga lea. Lea ngai o te mawhau i awala o lea kua. E ngake whaia. E ese fo i ele au i ele malama orgaka. O le happy days a la ia. Nga ku e whai ele mākou tina le fiafia sfraili nga umarora o pokalame ai te ua to e sui mai wa ko e sui mai le matou wa venue wa sui mai o ole oats e mo ke tina e ka umera le oats ya o ole si regular si le fia le ya mo le tolo fa anga fo il tato oaks le pulenga le fionga ai ruputea John Roach male fretua me se fo ia ole tato committee male pulenga e ka umaila o lo feiva la kamale o steak nga e so inga ia fiafi o mar por kalamele na fai tato o TAUTAI A'e ia maholo au saulo se to lo piki o maholo o matuola me se utama le to te sisi le mai aka vo e vatulung o le nei te se utama ia vaoliko valu sul tasi tau sanga ia o vaso le a koanga il fare mai ko inga au fa tele to fa fusiro na malus no walula ma o ma ave o le mato maftanga o no le ngani me te fono male mafkanga saka wa ia vakul ko inga e te ale titi le fitu ai mako ul fale lo o le oaks i nai i o tau ia mo te atu ko kila mako mafkanga la wa o le tule ma felo ai male to fa ya paloli ko vai le sunga fo i le li fasala lau wiloa malongolongo al sunga iti te ala tula la yai palauli masiona tausi ai to tonu wa mana tua langa o le lato au fa i li fo i le pese ai ma fa fia ya ma to felo ia le ma palauli ma tu langa yai ma ko sa fai ma ko lau ya la fo wa ma yai la to fo lau mana yona tau ainga mai Australia o male le dina save le mako tina mai le fitu, valu, iva. E koe kuaka lo le se fulu. E toi tuata lo le se fulu.
Ngo uloa la, o aula. O ke lei loa. O le wa laku kaka le o limongi. Le laku konga. Te la longa ia ua le vanga fialu atu. Pa atou fua mai nei. E tau nu atu uma le tina. E tau nu atu uma nga serve le tina ma me uma. Wo o le kaimi vo ile leo. O le au vaenga ia fia siva le peo moli. Ma le tua foi la. Na ua tau si le fia. E le ia le o se fia angeru. A o hau ile o koe o wailoa uma na ia uo ia e fale faa fia. O au sau, au ile o toi o i nei. E o roi hours na fo ile le. Kai mio fai o vai malimo i lan tou fasua ava. O ngale umanga ai fale loa. O pomongi anga. Ile o toi inkalesi ngai meo ni mea faa fia. Ai pe koe kuaka ile se fulu. Wa matana matou tau faa maa vai au. La uanu e avise uka maa fale. Ai o maua lo le tala. Wai uaro kuanga i fai kokoa. Ai o maua le kala. Wakau fai. Mako mafukanga a ko amara ko akele kanga ngai kokong. O kiki fast lo lo tangata i tutonu le. O tau fai ta uma mai a keau. Mai. Vai lau kama o li mongi ngali. Ngali savadi mai. Ia. Ai maso o ia keau ia e le o, you know, e sere mele mau ke akwai. Li fala i o le fai pule masiona. Pe o siong farkua le. Le fai to va ia ile iai. Oi folo sau fa ia e le kuri mangu e fa akaloko e le kuri mangu lalo mea le fa ili le sipito. Fa le sau fa ia inga. Pe ama se furu lima minguki. Anga luke fa ia koe kaungu o kula ama to taapi. Oi fo sau fa inga. Ma ngofo inga le ai ma se koe fea rua i ma se koe pisa. O ata ia muli na o tau sila mai ai. O mea umanga kukupu inga o ese. O le la leina fia fai atu la utala lenga o lena ia sanga sau ngoanga nga fai. Fa pia mai. Ai ua musu atu ia palauli tulo ia le uso ia i ti ma fai. Ai la ua sola lau kama le, ai la ua sola. Yeah. I don't know po o hayo, yeah, to be honest. Ai a fai la uia fai unga. O ke lo aku mo umala mantu ia i ti ngai lo le li o li mongi o ke le lo ia ua ia. Ia o ke reiro fui pinga fai i ti se ngā kala kurou ia palauri. You know, I don't think so. Ke reiro, I don't think. Lea ngore mea mali. Na wha solo aku ala o wha tofa. Lai ma awhai o e makamaka maili mongi na whiawhiringi. Le uo whao. Na wha solo tu ala o wha maa vai. Wha solo kuai luma o langa laulau. O wha maa vai tuai nei fans TAUTAI A'E ngai laka kua ia. O ka amilo tua o alu o whato wha mai a o lupotea. Ioi. Malato umalava. A ringe ia e pula mai lau ke wherua isolo yonga luma. Ioi. Te wherua isolo. Lei ma so ufia pupula iai. O le upumoni le nama le uputautino. Lei ma so ufia pupula iai leo kwa inga ngaka. Pa solo mea la ufa i tangata umana ile lato lau. Tulo. Na o ia ma siona whaletua o tele i. Ia kulo wai le se I've got nothing against you on for the tour. Ioi. Ai ngola kua o pue aka solo ai nga luma. Ioi. Ko e sau ma iti. Ko e pue male ma kai luma. Mo fa ma vai ma fai mala utala la nga lo ke longa. La walu e avise o ka ma fale. Ioi. Ia mo karu le fale mangu o le leilo ka ma fau. E fa kula o kala e kariere si o wari. Ia walu lo wi o te la ngofo le leile fai pule le kuri mangu ele imingo i se mea. Yes. Nona mata ia uma mai fo ia move mala usavali atu fafo. E lei fo iso ua nganga i se tūlanga fo ilele, you know, lei ma se me fapenga. Pea no fatu. Le ngoa o te taalo issues. O kere ka alo le wadi ia. Yes. O kere ka alo le kingo, o ke ka alo le issues. Ai na mafuanga o fia le fa ta lo fa ia le lo fia ka ua ku. The only reason o ke le fia fa ka lo fa ia. Le anga o mala malama le le tu ai ngata nei. The moment ka ke ala ku ka ke fa ka lo fa ku lo ka lo ko, you know, what we this kan ai si wai punga i lungo la ko prokala me fa pe ia wo ngo vale wo le fo mo sa fu fa. Ia. Se wo kai lo ola. Wale fa fongo ka ola i leo langa. Ioi. Ai o auia. O te taalo lava issues. Ai
Se fa kula ukala le la ngai te tauna e sila fi e la me nku pulpole o le melia e kere sila fi la usunga ni mong mai ola utala foi le ele ma se tu langa o se tau fa mata upo se alava ai na paua le ola utu wala lo langa o le ke ngi usila a fai o le e te sau e te tafao po wani fuafuanga fa le ainga ai a fai o yeiso no ta inga e te tau pi te tau fa tala suai pi ke kau fa aula ula ma e fa fia ula ma tu langa foi le i tu langa o lau fea lua ia i nei ia tea ia pulea le file muro loko ma ua ke fa feke inga le anga i tele au le tangata ia au le la au ai ua ke kau ma fai foi le kau sofi pe ke kau sa idia po fe o ko i loko ma tangata o fina ngalo tangata iyo o le nga fo le na por kala mele le uti tango e fa ilo fa la wetele da ko ngoi ko ku lunga ya o se e kilo mai e ka nga meli mai right there in that night ia le lo ko ma kala nga fa just to let you know me ia le ale no fa tu fa pe iyo a e fio mai mai su mai e ke sau yau malanga o o tanga ta ita yo le tunu a mi o fa ka yo ku fa ka mai o le ma tal no nga le ma se tasi le o okay sai ko kongor fale le afia filia au ova ko lunga fai tau fale le mo tau mai tau le taimi le or kai mi kongwa le nga ye o ele aso ma le taimi na ye le conversation le o ka pe a ku ya o ngi ele fa pe te fu wa o so nga fai e fu ele au loko vale male that's not a fake page o le page sa wa sila ilunga o le lama kia nga lama kia o le por nga yes o le lama kia nga just to let you know fai kau le leia o tele i loa ala nga venga even nga vili marka manga nga fiwai anko mai te o tele o langa lai pa o le la au ke lo no ka kangi mala u right there e vai upu ngai fai mai nga nga e fai mai ya kupulo male mea now this is nothing fa pe ina ia e se kula nga le wo fet ele ai ma se nga ngo se kau fa fefe po le no ele se me fa penga honestly la sirfia le tua a o le mako kiu ke fa asala lau o le kaulongolongo ma popo ia kuma fa manatu a fai wa sau yau malanga fa tamali i malanga file mu ma ua pi ke kau fa suai a ua pi te tau fa talaula le anga o lai ki ngaka ioi la la no fa ya tu ai o nefiu le pole it's not worth it fai kau ya ukari o nga reply lang mo nga le la tau no fa yatu le la fo nga la inga tu umuri ese mai le na fiafi ia esi la fia hai pe afe ke mawala u la pro kala melengai ele ole awa le vele tu langa fo le o le fa pe mai o lo fe ro wa fa pe ma tu le nga ele o ma li i tangata ai mai se o le mafukanga le nga mako ye le ponga o le mafukanga ro ngu isa kaua ai na o maua tala anga ule aru esea e ke le aru kurua e ngofo o le mesa ngofo se ukama ma e karkala ngoa ku o le mafukanga mfa manga ku aso nga e ka fa vale ko isa kaua ngas ioi le wo karango fa penga mo ulo le yana e ta fa isa kaua ye yo so kanga isa kaua ioi ai anga ule aru ese e te le aru tu o ngofo nga e la ku e ngofo ai nga ka uma mai kanga ka uma fo yo ke ia le nga i ponga so ore ku alalo nga e wo fa tu fa pena awale fa tangata matua ia ore ku alalo le mo o fai puli awa e sau yau malanga ia lo ia ele ia se si ngau nga mea ore kanga ka fo i ro ko ika le nga e so oivi so koko so ango e ki nga kanga kai ko fa makalanga le ngo isu ia kala ngoa kwai ai ko wo ifo ka vange mai ka mali ango kanga ka ai ko elengi ko fa maungia nga manga mea eioi ai masau fa maungia nga mea manga kulanga a oere se ke fia ke ka umai nga me o lau mei manga mea ai au fa ki ke kango fa ngi fa maungia nga me fa ngai fa ia ele tau tala fa pena se fai pule nga ki aveinga mamalu o tu mano ala ka ula wasar fa ngor kala ngo ku fa fonga le tunu ai na ona o fa soa tu fa pena o fact la menga ino anga kulang or nga fiafi ya
Ia e lo ai la ma ua te tau suai ma e pi ki kaufia anga fo ile le o le wo fa yatu. Au te se tia tele le malu o le teitai au. O ka ngaka lai o ngosai. Ai nganga la ngā ma pi whika ka ngaka. E uma e ngā wa ngā eru le pi ke aka mai rungo o au mai whaapia mai you know, we respect le anga o lai at the end of the day. O oi o re sui whaipuli. E ka kaufo ila. E ana e fua. Matulanga mai whapena. Ea, o le vahenga le nā nei. Ta totu malolonga. A fo i mele malolonga. La ka kosiaki. Ia, na i tātou update. E ia ka ko update mai isa la eru. I le fia whiringei. Te lole o kongeki mai fo ilan tau mana tualanga o le prokalamero le asona nafi. Ia, ai o tautou loia lava. Ia, ono le tele o tātou update mo mia. Ai amai alo le tātou malolonga. O le aka kokolosi roa. Se isiaki ka ko kamala isa la eru. Siaki marka ko kenge lei Amerika Samoa. O le ua maua mai fiso ta inga. Po wafo ini meu tupu. Ai maisea o ele ke mafuka mai Amerika Samoa, Australia, Hawaii. E whapea fo ila o le ua o reka koa se singa isa la eru. E mai atatou marononga. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. You know how much I love you? No? No. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimere wanti le ua fia lua so minuto au te nei le July ono. Ele tau tua wha ua wala Blue TV. Mai se o le tātou programa o le tau taia ele vanga o le fiafi. Ioi. Ia ka ongo sai mai se fa ala kua ka ad langa ale ai kampangingi. Ia no winga wa no school before for ka ko tau taia. Ni mele ye ka ko wa de ko ale. O te pia fa ilo ato le mor ma tau so tainga. Ia manai ya u update au le lei. O le mako au fai news o le team nei o le team matanga ta malo losi au le lei. Winga tau sa fia ele kai feika. Ia ele nei vanga o le fiafi. O lea ua maua le tātou so tainga, ia, ma le tātou dama matua mai au se talia, lea le tō whātu I vasa, a.k.a. Mr. Elvis Molly. Ia, I rungo le programa re gata I lea. Ia, o le fo se e mai le vaa folau o le sunga a Waikiki o Waikiki, mai Hawaii. Ia, ua fia foi whailo anto lea, ua le tātou tamai tai fau, tātou sui. Ia, o le tātou update mai Amerika Samoa, le tausala la le lei ia tau vā maunga po tau vā I sara maunga. Ia, ele lei foi vanga o le fiafi. Ei ma le tātou sui mai isala eru, ka fio lai, ua o le tau taiae, ile a aipa ia, se taimi ona join mai leo le sunga ia sao seti. Ia se ia mayangi oko ngor kaua pare skinga ma isala eru. Ai, more nei fiafi. Ia o te fia whailo antu lo tou, e le tātou au wha malulu antu. O te loa o pisi lava I ni ngā ruenga whaatala I ngā le sunga ia mau. Marakako urupo. Ia ua lea wano me le neivanga le fiafi. Ai o te fia whaatalo wha mo folo fatu. Ia I le neivanga le fiafi. Amata mai le whaatalo wha I lau tō fatu I vasa maa loro soi fomanuia. Soi fomanuia lau whakalenga asiata. Maro lava soi fomanuia ia whakaro whakungei vai kai mreaso. I lau sunga whaatono ka korikio tau taiae ia ringata fuilea. Ia rau whaingorenga masangi ar kako ara leo whasala lau. Whatalo whato foe le paia mare mamaru o Samoa o whapenana mo meta to whasala lau mai tupu matamari. Ia le ngata fuilea ia o na tofi le atua I so se whata whaitauranga. So I fua manuia maro lava le langi mama langi folau. Ia whai un tatu to whiro I pēo ngaro lene yaso I tatu po kalame masani. Talofa lava. Alofa talofa. O kau vai aku ri pe. Pe sa ise saunginga le le yor nge yaso. E mawhai na e tau oto mai a pe sa ise fai poiponga. E makari vele asa ngel mako procesio vele al mako lo koe karisi katolik. Yo le la fokwa mai fu procesio vo yang ari la ya por kare kasi le rua ya. Le vo mai sa ngepo kalame ya. Au yo que ador ka kolo ku faula inga ya o kendo ku kalame le kako católico y por sesio ya le ngata foi le o ko minio me penga yo quero la support ka ko karsia ya sola ka ko olam soi fu ma ya yo le fai do atu le wa ta nai me lo ofu ya le o ofu ku lo pai pai lo nginga le pai pai e aro nga ngi ya so
O le vaenga fo ile le umai mai alo tau tau o wanga sala pe ese mai vaenga na. O ngā konga, o ngā whainga kofsio. O ngā konga wa sa wa siaka o ka maka o ka o sara ngi ai ngā rela. Ya, le ase e tele mama fa pe fe lolo. E fa si mama ngi am ka ngi ko sanga mau. O fa salanga o am sala ngava ka sanga umaku. Ye no fa mama o kiria o mangi. So le se amu ya la o se mo ko foi me la ngai la ka la fi fai me yo ko ngingo nga sala nga ya ai ta to me ya tu i Hawaii va ta lo van tu Mr. Waikiki le va nga la fi aya se la ka ko sikipi Waikiki ai la tato me se fa talo fai le tamaita ila le lei lungo le tato por kalame mo le taimi mua ia le tau sala mai America Samoa le moto fianga ia talo fa tau va mo ngale nei vanga o la fiafi ia fa tele la to fa siata ia fa pe foi le pulenga le TAUTAI A'e ua mauaile nei ava noa e mawhai e foi ona longo puia li le malu si o tātou atunu uolo o maua le nei por kalama i le fia o tu o ke nei ke lope. Ia i loa i foi mea lo tupu sa tupu ia ma ole atu tupu i si mātou nei foi tamai pausisi le moto fia fianga nei. I le mea loa fio iaile mapu Tassy o le tamu whaasau a sua marwai whanua fō mai tūlangi ma le nau niu sai lua ia ai tainane nofo tapua i mai a tō o whale ula i motu sai manua tele ma lo le langi ma lo soi fua maua i tātou suiso upu ia whape i lato umaua ma ua mai le TAUTAI A'e nei a fia fi ma lo soi fua siata ka ole kui vasa Elvis, e asa u fa fonga le la fola for ka ko kenge mai America Samoa le fia firingi. Siata ka sia fa lo mo le eia le ia ka ko fingere mai pangpango ia po America Samoa. Ma lo foi le mafuta mai ia ko finge tawa. Ia ma ia foi ne po kala mu tato felo ai. Ia wa leva foi ia tatere ko ku pinga kara ka kemio pa kwase pulo ka sama ia afa tayo le mo ta ko felo inga. Ia mereka ko sui fo lango mai foi ia tu mai long tau au ta ko por kala me masani ia ele ngata foi le fe lo ai foi le usamba to ia Waikiki ia mano la por sui fo mawia e lau to fa e tu au wa sione ia wa vai ato le wa misi mai ni ta to so ya ma wori no wa misi ma le train nang ia e ngala la usa le train ia i ma ia ai mano lava mo ne so. Ia, malo whaafitai. Ia, whatalo whatu Waikiki, pia whau e maua mai, malo soi fu manuia? Ia, soi fu manuia. Salo mau mai foi lo leo. Tai. Malo lava soi fu manuia. Nei a fia. Ia, tato whai whaatalo whalega le leo le tātou matai sili. Se taimi a join mai le sunga ia sao. Mai Israelu. Ioi, o le uso ia sao lo i marona ainga Israel. Fa mai le pitonu o Jordan. Ia, se taimi la ona koneti mai. Ia fa malulu atu ona ua po ia foi fa manu yo fanga inisi o tulanga o ngase ia le tato urupo o mai Samoa. Ia mer nge urupo o e ao male po e matua le ise malolo. Ia tatalo fo ina ia toe fa fo sia le malo si awali tato programe fa awau. Ai manatu ono le tatou taimi ia la vatu le vano le leo le tatou a mata mai I tutuila. Whaaftai tele tau vā, whaaftai e te ole tō fine, ia ono le nau tai. Wa whaapalengi ei foi. Le ngā kaunga isi ngā kou sifur pasengi. E tau foi na ili sifur pasengi. I lunga le tatou porkalami. Ia sei amai a foi ia whira ngalo o lo tupata mai tai la tau ia. Ia ma le whaonga ina foi o tatou tupata mai tai. Ia oto mai ana iniso tatou tala. O mai America Samoa, ia ai la foto po afo ni nai balolo te tupu mai sio tato o tunu au le lava. Ia o le uso lava o tumua. Ia whaftai lava mule whafsili a siata. Ia o loo mana ia lava tūlanga o le tau I nei America Samoa nei. Ia e lava taimi e vai ai winga lolo wā le tau ia e pei fo yon tatou maa ua I so se vaenga o lalangi. Ia ua te le ia swinga o le tūlanga o swinga o le tau o lo iai. Ia o le aso nei ia.
na mana ia lava le la nei aso ia le tau whapauli mai foi ia afi nei. Ia aelo au ina pea le masina o lo manuia pea ia sio matou tamai motu nei. Vane le tile lau tofa. Malo whaavitai tele. Waikiki, mai sio tātou ma si tete au lelei i Hawaii, tūlanga o le tau, ma tūlanga whapena? Whaavitai mo le whaafsiri. O le tau i Hawaii nei, ua matua o le whatoa mai atu timunga. O le tau a ia o le manu lava. Ia e whaavitai o leo ua manai le tau le nei aso e ui ana timu. Ia a o loo langi le lei pea le tele o vaenga o le. Nei po i atunu o Hawaii. Whaavitai lava mo le avanoa. Malo whaavitai. Tui wasa, ia, tau alunga mai le tātou fesili o le tau. O a mai le tau ia te autou i Ausitalia. A me se foi o nā i tātou stete. A siata mo se fia whafonga rau tere mai foi al pai amare malu te tatu. Ore ese o sama, ese le nei sama ia mātou i nei Victoria. Leo koe tiki a whaasoro atu i le sitau. E le ilonga ngā vevela peta iane la o anafi mani. Na makua wha upula mai lo mare vevela mātou Victoria. Mo mai foi tala ngā sini e matau tia hoi vevela o la tau ia. Ia e whai ara malaki mātou. Pe atūrunga ki munga. E kau maua se maru. Ia ardem iei. E olo le lei tau mātou. Leo whiororo mai ropa u mai lalo tau keminga i le lusku pā. Ia o le lasa lusku ruomo. I le vevela. Ia areu kau pa u mai lalo. E le ana maaya tau mātou siata mo le pafunga maua mai tato tunu i ngā isi. I tunu o le tato malo. Mo le wharola. Malo whaavitai. Ia, le nautou whafonga tu Samoa. Ia, o kaunga le iai Amerika Samoa. O lai iai Hawaii. O la foi iai Ausitalia. Le teimire le eme sela foi. Ia le stete le ema futa mai iai. Ia le tō whātui vasa po Mr. Molly. Na tātou oi tātou updates. Mana inisio vaenga. Ia, la tō muantu le tātou tausala ia tau vā. Maunga. O ani nei palo lo tutupu, ani nei vaenga o lo tutupu nai moto fia fianga. Ia e te fia whasoa mai iai. Mani nei updates wha mole lava. Ia whaftai mo le noa siata. Ia o le ale teles tato update langa o le tato wheloa i lea. A tonu se teimi o i luma. Ia o le a ili atu ia le tūlanga inisi o mea lo tutupu. Ia e pei o le tūlanga i o le tausanga nei Amerika Samoa. Ia o le tausanga pisi lea o no le tūlanga i le election o le whainga pālota. Ia a wako i le toe sa ilia o le tofi o le kōwana sili. Ia pāpea fo i le lutena wana. O le tausanga mulmuli foi nei, o le tausanga mulmuli foi nei, o le whātausanga talu o na tūlai mai ia le whainga mālo lo ia i le teimi nei, i le awhionga i le kōwana sili ia le manu peleti siale ngā maunga, ia whapea, ia langsui kōwana ia vale suafak mālo. Talawenga ale, ia ai mese foi ia suenga o sui, o fono fai tula fono mo le silafia ele malo le atunuu i lau whaafongafonga ia o manu am tutu ila ia e lua ia maota o lona fai tula fono o le maota maolunga ia ma le maota o sui la maota o sui e filifilia il pālota ale malo le atunuu ia ai o le maota o maolunga ia e filifilia i tūlanga whaaleanga nuu ia o vaengana o le a sailia i le whainga pālota nei tausanga. Ia e whapea foi i le sui a le mātou mālo nei i le mālo tele Amerika. Ia le sui le lo no poia nei i le teine tō whaia au mua a mata Radawagan. Ia o tūlanga nā o lo iaisia o le teimi nei e le i mausali ma le i whailoa ina ni panga e whamautinoa ni panga ia o lo tālia pia tūlanga o le sailia o ni panga ma le whaalau iloa ina o ni panga o le a tamu moe ia mo lea whamoe te lea lea tinu uni tau sanga. Malo whawtai tau wā. Ma whawtai tele sa o leila usau noanga langa whato aile 11 na mawale tātou so ta inga e me se fo o le tūlanga ina ia oto mai. Ai o le fisiri lau tele lewa ia o tātou iai walanga tasi lea uso a motu o Samoa.
ma kua i ngau le to telo tatou e fia iloni me o lo tutupu ai mai sea le tele na au mai lunga tūlanga fo ile le saunoanga le tai o senate po le presidente fo ia tua olo i ana saunoanga fa la tele a mai longa ilunga ile kau fa sa o inga o ngisi o mataupu o le au le fesiringia le vaenga lea ai justo se fesili anga ile palota o le se vainga lau tele ia wai e fai kau se aka ngaka o le se vainga lau tele e fa ta penanga le palota ma le fionga for kovana ia me se foi o feo tau tiro ia ni matematenga ma le lifa ia ni fina ngalo lau tele le atunu usi tatou motu tuila a wa foi le toia lo atu le sfenga palota ia o le tūlanga ia o lo iai teimi nei. O le ale mwhai ona o tali atu i lau fisiri. Ia ona tūlanga foi o lo tāpena pena pea ia le atu nuu. Ia au wale wha alau i loa ina o ni ne te ua mao sa o tala. Ia e lo iesi wha mao ninga. Ai wha malulu atu ai lo tūpasiaka. Te teimi lava ona maua leo se awili linga i tūlanga o tāpena penanga ale motu nei e tusai fo ma le fainga palota nei tau sanga pau se tala le e fia failo atu na ua fasala ina ele afoi ele loia sili ile vai aso le watea ia se tasi o fai pisinisi ona tūlanga o lona au maia ilana va fa ngota maia pia o se tangata e au noa ai ma mani pepa au mai fa sol tula fono so le tūlanga na o lo iai se tasi o mata upu o lo iai teimi nei ia o lo whaia peasa i liringa ale officer e pem whai ei ona iai ni sori ngā tūla fono e mōli ai le whai pisinisi ona o tūlanga lea o lona au mai a whaasori tūla fono o se tangata mai tato motu tua oi ia e au noa mani pepa i lana wa whaangota sa au mai nei le amatanga nei tau sanga. Malo whaavitai tele. Te role si au tau fisili leo na whaanga soro leo o le tātou a whaafisili ina inisi o tātou solo i lunga le porkalame. Ile au maia i lunga o ta ua le suafa o le fionga fo i atua oro. Ile au maia i lunga o saunoanga le fo i tai. Ile whaamasino ina ma le fisili ngia o na inisi o. O le a se le sona le lei mo le motu lava i o Amerika Samoa i le whaatou whala inga fo i lea tama matua e le tau ala mai o le ase feedbacks mai le mamalu lau tele o le tou a whainga malo o maanga ia le whainga lea e me se fo i o le anganga le tuu fasili e ionisio issues manisio vaenga e kelinga le iloa e le mamalu lau tele o le tunu o le ase finangalo lau tele wha mo le tau va ai le itali ina atu le lau whafsiringia le fisiri lea asiata e au ina o whailo atu se tūlanga mānaia ua o iai ia se moe o le maota o le fono whai tula fono o le vai aso talu ai ua a matai ona whaalau iloa ona ea ia tūlanga o taualumanga o le fono o se tūlanga e pei ona na talo sanga ina fo i le to'atelo o le malu o le atunu ina ia mawhai ona whaasau i lunga ia tūlanga o taualumanga i le ngata i le maota maualunga ia e whapea fo ia le maota maulalo le maota o sui ia so o le mea matango fie na laua iai ua a mata mai la taluai o le langa manatu o le afionga i le presidente i tūlanga ia ma issues o loo fetau mia ia fina ngalo o le atunu so o le mea mana ia na o loa mata o whamoemoenga foi a tonu i ese teimi ona o aila e o le whato whala inga a le susunga i le pofonga whetalai o le mauta o sui a wae pe o le vaenga lea le e whapea tangata o lātou le pālota ina tangata o lātou tonu ai tau foi ona iai tūlanga le o le whaalau iloa ina o tau alumanga uma o le whono whai tūlā whono. Ai o lo fia tele ia le motu i teimi nei i le tūlanga o le langa manatu ia o le afionga i le presidente o le senate e tusai fo i manisi o mata upu tū ngā ma onga ia o lo te tau ona ave e se wha mua o tai o nei whainga
malo lava whaftai tau wā. Tau mawhai lava fo ina ia tau fix ina ia maua mai se tātou wantai lungo le I lau so ta inga. Ono le e le o kilia mai lo ia au fonga la le foi ai te loanga ono tulanga le internet. Ala fa solo atu. Ole a tātou atu I Hawaii whaatea mai bea ia vaenga tātou update mai a malo meleke. Ia ai na tawarunga mai le to fatu I vasa. Ai tātou a whea tu waikiki ia se mai po ani na I oto tonga mai tātou si tete I Hawaii. Whaftai, ala tātou wolo I telefon pa. Moni da? Ia, le lava wha mole lava. Ia, whaftai. Ia o tātou tala masani. Ia, e pei o nā tū whatasia fo I to tonu Hawaii nei. Ia, wala o whafonga anga. I mea lo tupu, sa tupu ma o lo tupu foi. Ole, aso luasful matasio I Januari, tua afe luasful wha I le aso sana tua nai. Ele o ananafi ale a sana tua nai atu tua. Ole, aso lea sa whai ai se sa udinga wha mawai. Ma se tasi o e kare sia sa matou whaonga ina le matou malu. Ia e tāpua iai o matou I le tae ao. Ia ao la tau sa whaonga ina I le awa uli. Lea la sa whaia se matou sa udinga tele lava. E wha mawai ai ma lea foi e kare sia. O na ua maua le sia la tau malu. I leisi foi tu o le nei foi atunu o I wai o wā. Ia sunga I le whawhengainga o le e kale sia Honolulu o le sunga lea ia James ma le whaletua ia Annalisa ai o le whawhengainga I le mātou hoi e kale sia Assembly of God ia o le sunga ia Pastor I le Central Samoan Assembly of God ia Pastor A'E S Vaiva Junior Olomua, ma le whaletua ia Chris Sevao Olomua. Ia na whai wina lea sauninga tele I se aina na tāpena ina o le tōna ina tāpena ina ele kale sia Honolulu. Ia ma wha mawai ai ia me se foi o nisi o whalolonga whale atunu. O leisia tātou tala o tae ao e whauwhau ai manuia o le rumanai. O lea ua tāpena alo Samoa ia aisia pango fie mo lona wala awina mai le kolisi I Ohio State ma Utah State e whili iai ona moe mitinga o aisia pango fie e taalo o ia le line peka a le Campo High School I Eva Beach o lona tūlanga o le ia o lona tūlanga o le line peka ia o ia o le a whau I le tausanga e lua afe lua se furu male lima. Whapea ai foi ma se tasi o tamata alo I le lakapi lava wha Amerika o le tamalea ia tausili a kana ma liona le whau o la ua ia ua whiri mai le kolisi ia Alabama ma Oregon ia whatasi e ma Georgia. O I la ua o le a whau o la onga I Hawaii nei I le lua afe lua se fulu. Whaatasi e foi ma se tasi o alo le tātou atunuu o lo ta alo I le tā ai le tūlanga o le tight end I ka huku high school. O le tamata alo lea e swafa ia Aumua. O Aumua lea ua whiri mai e le coach ia Mark Atuaia mai le Washington State. Ia lea ua fuafua e whaau ia le taulelea lea po le lesi lea alo Samoa I le tausanga lua afe ma le ono. O le coach ia Ken Niumata ia o ia lea ua whiriwhiria e whai ma head coach ia po le taitai o coach I le lakapi lava wha Amerika. Le taulelea po le usafo ia Ken Niumata Lolo. Ia o ia foi o le taitai po le head coach I le au le a San Jose State. Ia ma wa ia whiriwhiria foi se tasi o coach I le talonga lava lea wha Amerika mai le UH Hawaii.
o le sunga ia coach great. Ia Malaysia foi tamataalo. O le tamataalo le e suafa ia Malakai di. O ia le o le tight end ale aonga mawarunga Kamehameha. Ma e tolu kolisi le ua filifilia le fo i alo Samoa o Alabama o Oregon fatasi e Machocha. Ia o ia o le afa foi o ia i le tausanga e lua fe lua se fulu maleono. O se vai mamao le na mo i la tau nei. Ia fatasi e foi ma le tamata alo mai le aonga lava lea o Kamehameha High School. Le o ta pena mo isi foi kolisi o le UCLA ma Arizona ma Washington State. Ia le tau le atali ia fai ia taimane Purcell ia o ia o le tight end mai le fo ia onga ia pau le mea ia tatou talosia nei fo ia lo le atunu ia awa fo lo la tolu manai ia mo ta longa lava nei o le lakapi fa America ai o le si le vaenga o le tala na moa mai a America Samoa ia o le ile la le leo America Samoa le tamai tai ia tuli fa fitai tawanu ia lea ua sauri atu le lato au malanga fatasi ma le prestene ale masi ia manisi o le au malanga e malanga atu i Nauru ia mo le tau wanga i le sa idia lea o se tau sala la le lei ale Pasifika i le asofa ma le aso lima o le masina o mua nei ia fatasi e ma se tatou tala mai le PCC i la ie na matua fatu mulia lava le fale ainga o le Gateway i le iwa i le taea o le sotofi lua se fulu ma le limo Januari i le ainga fa mawai ma le tamaitai po o le tina ia Fealofani, Rosaline, Losa, Tangoai Moors ina ua atoa le fa se fulu tausanga o lana tautua i le ngā seseinga o tau mafa i totonu o le Polynesian Culture Center o le PCC ua na mata mai lana tautua i le tausanga e afe iwa se lau fituwalu e o mai lea so o se tina mata alia a lofa ma le wha maoni lea pe o na li potia mai i lea foi la baaso ma o le tō whinga la lea ua tu ina tu ai nei ia le te tasi foi o tina sa ngalue i totonu lava o PCC ia o lea tina na whau mai po ia foi sa whau mai i le PYUH le tina lea ia mena pula o ia lea o lea ua tau aveina ia le tafsi la whai ia e tā pena ai foi mo le nona foi ielu manai mo lea foi whamanu ianga ua ia mauaina i lea lava ngā senga o tau mafa i te tonu o le PCC. Whātasi e ma le tātou tala muri. Tala mai whamsingonga. Tō whāpango tā o lo turi o lātou whasalanga i le whale pui i le whale pui o i lātou la nei o le tau le lea ia Aaron lua se fulu ma le iwa tau sanga. Aaron lua se fulu ma le iwa tau sanga o Bronson lua se fulu ma le fitu tau sanga o le lafa iu o tu tele le apanga o Josiah pali mo manu tolu se fulu ma tolu tau sanga ma manu Sorenso tolu se fulu ma tolu tau sanga ona o i lātou nei na wha maonia ona o i lātou la nei na wha maonia le soli tu la fongo lea la ua loka ina nei pea lātou i te tonu o le toese po le whale pui tele i haua i nei ona o le maliu ai o se tau le lea na lātou fasi wha moa ina i te tonu o le whale pui le tau le lea ia Christopher vai whanga i le tau sanga lua afe lua se fulu ma le tolu o le tau le lea ia Josiah pali mo manu na loka ina o na ole ngaoi ma le fasi tangata ia maua whātonuina foi le nei tau le lea e na te tongia se sala tupe e lima se lau afe tā la
Ai ole taurelea ia Manu Sorensen na loka ina i le fou vale ma le pulu whanaina o le taurelea mai le masina o se tema lua se fulu maleiwa i le tausanga lua afe lua valu i le whale talo i ka piolani Bluwave. O le ua maniu o Jacob Feliciano tolu sifulu maltasi tausanga ai o le solulu na tene lua se fulu wha o Januari na tutula i ai Manu Sorenser i lumo o le whamsinonga e tali i ona mori anga o le afionga i le whamasino o le sunga i ato to'o whaunga whatasi ai manisio i la tau na whatautoina e whiri whaiunga po o le tiri o le aso lava lea na lau ina ai le whaiunga ua au tasi i ai le tiri e ono se fulu tausanga e loka ai i le whale pui le tau lea ia Manu Sorensen. Ia. O le tātou tala muri fuere na ia wala whafonga ai o nisi tau lea e toa lua le whaiu ia Sale Panga le tau lea ia Aaron Patasi ai Mark Bronson na loka ina i la ua i le whale pui mai le tausanga lua se fulu. I leo la mori anga i le whasio tangata i le tūlanga lua ma le ngaoi ma iai foi maisi tu ua inga o le tausanga lua fe lua se fulu na loka ina ai i la ua ona o le lata whana ina o le taure lea ia Sau Teosaia tongia i le tolu i le whale taalo i ala moana ia ma o le teimile nei ia o lo talia se teimi e tutu la ia i nei taure lea e toa lua i luma o le whamasinonga i o nai e tatu telefona na mawhai o na maua ia wala o whafonga anga Samoa i so se tu o le nei dalolangi ia manua tere le nei a fiafi o sione tuavela mo tatu telefona mai Hawaii soifua Malo whaftai tele lau sunga parau tō whaitu au malosi ia mesta waikiki e tu sai fo tātou talo toto ia me se fo longo pui le ina le malo le tātou tiro ia me se fo inisi o lo Hawaii ia e laele o iloa uma me o lo tupu tono le tātou stete o Hawaii ia malo lava whai o le whaiva malau tautu opu ia tātou me ia tuile tātou suiso opu mai oi au se talia lau to fa tu vasa ia la fotu ia yo fai va manaia o ani palo le nei fo i vai aso ma la weekend Pafta eto tiata tu sai foi mo o vanoa ma tango fie o fai tu ina mai ia le ata to waru lo tato por kalame ona tato temi la tato amata mai Brisbane Queensland o lo tato lia nei Brisbane fare mai Brisbane se uso mai la fianga o fare fa e mau paolo il matonu i lo filofi na fai malanga mai ngalo nga fa vai taimi e taiane o le kirisimasi ti nei la solusu mali pa ya sofia fia na tala te mai ta fa na yo latu ainga ile tala mai Queenslandi sa fesa to fia le pole Christmas pe tai wa oina la solusu mali ono le boxing day sa wa tele ainga le wa te ta fa se tasi fo i o fai nei o la wele po i po fanua po i lunga i Brisbane e ta fa ai tangata i le no le ta o South Bank lo no winga le no o i mo tamati a inga po i o fata fa ni tamati fata i le swimming pool na tu la ai ngale ta fa ai ma lo tra ma tau le len pe malanga mai o na pe ta yane ia o atura bala tura vale ona e mo si fia siata o swimming pool ka ko ngai e sele le piko ka e de kamiki ka school ka sanga ngai lalo ese swimming pool ka e de ka fe rolo ka makua pe tayane wa watu le onarea ye wo punga ulu i le swimming pool ta e de tamiti na ta school ka sanga ngai lalo ia malave lo ma faine lo o fale nga to ero na mai ario ma wo pe ato e Valentino vai lo mai la wo ta auto nei le nei tamali i per mai Brisbane o le tala e o mara tausanga e ta oto ai mo tonga fitinga po mai ona o matua tele la faina wa le pa le nga tolo na mai ario mo na tu
ona ua puna uru i swimming pool sa tau nari o pito le tangata matua lo loto swimming pool e ala tu puna uru ona o na e de aro pia la batala le ia matu polo fa lave le ala o tau to lo nei para mai Brisbane ma le famtalanga a fai e manuia tong tinga ko mai pa te mai tua ia ole amuri muri atulo i Samoa ia mo mai se tasi foi tama e felata i o la fale ma le fale le ainga o lo fa mo tu ele nei uso ia fa pior patin fa ia wan po la so ma fu le la so lu malima ia o ina mo atu i lava ino wanga ia ta faunga ia mala to lo na le punga uru are sa sa talo fa vai temi tau su ex manuia e tayane ia fa ia te tua e manuia tu tinga ko mai ia ole a fa malanga pro Samoa ia Martino wale nga o pe atua mare paupunga ile nga ia se pe au ma se singa venga pe a fa ia to marsi mai dato se meni sa foi sini ile vai aso tio no tua fa son tapu ia mata fanga mata sini le tu west ia ona mama fo ti mu maloro nga vai tau fila e ila to e vai le talafatai ona toyoni se ta ele ia ona ole fai te tenga lava rea soifua ma le ola o tangata in ia fai na se sini pana velave ia wa fai mai wa kele ti munga ma o loto ia vai tafe ia ma wa tafe atu ai le vai tafe tai na tai pale o sini leitu ia ma batwele la pisi ia ina ne te wa fai na se soifua i fama ia mo le silafia ia mo foi ia ti munga ma lo nga vaia ia i foi fama i ole atu lai mai ole ala lenta pu ai peita yane yo lo te mo malipoti o lo to po i mo te pangani mata panga wa to po i de nei ta totala lava mai ni sa foi sini ole asolulu ve ason tia nei ia na failo mai ai le mato news foi lunga TV le maliu o se talabo se pu ono tautsanga ina ua la vea se valele ma maliu wai le pai late skulo tautsanga o le valele le o ripotia mai ele stala ina le fapea o le valele e faia o nga valele atu pulanga tarabo survalu an ailalo pe ta yane la ina wa le le valele le tau le ia na tu wai le fatai tai ia le fatai tai sia na pea pe ta yane e 5 minute sai le valele no molea ia e vai alo e pai late le wai tu la fa le tono le valele ma sai tan pai lo chef tai mai la lo tawa wa ta tawa no tu lo ele le valele ona tulanga fale tonu peita yane ua motu sia fa posei le sota inga lunga pai na tenu badele bare la tu tawa na i ulawan tu por fara na be mapa u badele ma mari wai le atau de asfuru ono tausanga yo lo fa yane si su ngari marol malo ni usa poyo i le fala belave awa moni lava siata sa ta tau lava ona anu se tasio fa ya onga olea komiti e to alua mare tabatiti le al pailati le skuono ye pei foi o tato ya sola e mo me nga ta vale le na license e tau lava na due mare tanga tere o ta vale temi e awai fata ita ira ta vale peta yani o le na abu na tamtiti yo le o fai si su nga le le mta upu e o sini le na wa te atu o le atato se e mai i nei Victoria si mato pitonu ea ole lua vaso taluaina to fa pulia mai le vestio tamaiti ile vale o sulu lima tau sanga sulu sanga le tule west e mountain ma na faria mai le mato TV fala o tele na fai se veve singa ile ba tamaiti Africa tamaiti meuli mai Uganda ia ma le vale o kengi mai Asia o le tala fia e ese sina faina ina wababe ona o se fai le le fala belabe mata fia ia fai tu lanta punia ele mole mountain ai tamo fai le e fo ia fa fitauli na oni si tamaki me uri pe to le mo mai o lo ta fia ona Samoa na te wa mata mai nei ia se tulo tama ka ko ia fa fai ngo fia va via sa fe wa mata mai nei fi shopping center ia e sa union fala belabe le mata mai sia Silvia siata ole fala bela belia tulai mai lua fe malua ni macho pitonu ne na so fa ia kengi fa tamatia ona nisio kamati
le nga mali war kam kiki mai tonga skutol tau sanga ma le tam kiki na tu wale anga na sa wero KFC fa tau sana me tau ma a savali mai fa o le fai tu ringa ka metingi ea ona te ia le fasi fu ma tam kiki tonga le I ma mali wai lava ioi a le la uta tu la I mai le ro ve su talo ai le mtau kulea e ai nga ma le matau kulea le ra ro tam fai le fo fa fitau ile ona ele ngata o lalo le anta 18 po lalo I ko sku ba tau sang ia a le matua matau tia to ina mele wo ye matou ile bala bo nei tamati light ia le mele le anga le makamaka mo me o ata fo yo truck dila ia li ro por me anga le fa pepe ai nei tamati ia te tonunga o lo marpu puia pe ali malo yo stadia ia ma babe ala to fitinga ina ia tatupulia ia le file mu o le siata to tala siata o le Australian tani la los fulmaleono o le aso malolo le Australia ni amato Victoria ia po Australia le taua o le Australian Day ia ile lo ya pula pa Samoa nga Australian Day ia aka waya ia ia laso na e na I mai tanga tua e vai ala to backyard e vele le vau ia teu nei la au to nei la au to ia ala sora le na fa sora likikirikiti a Samoa I tono Victoria nei ia ma e valu au tau sinio le likikirikiti mo sila fia e Tassy lava le aso le likikirikiti le ia o no winga a fa palangi o le one man band mai na maua mai le tala e to fani au sa lato tau sinio I le siampini e la vea ile au la mai farani mai sa tawa ia o le tosua mai lotupanga ia o le au le maroon o tamari ila o la papa au tono Victoria ni lo la to pele au ia mai lupe siliva mai sapali ia o le mai ai na la le aso ia na su champagne e de la au mai farani ia mai tosua mai lotupanga ia o le unga o le talonga na tala la au mai farani Iva se fulu malevadu ala to ai umalo ala to polo fatulaina o talo male fai polo ele pio tato inga fai ke se umalepo ai ke pe ai ke ai le ai si ma ko me ale fai ke e fai da fai polo a umala fai polo fatulaina ia uma ko inga to ta e mai ala polo fatulaina ta talo la mai farani wa iva fulu malevadu ala to ai tulia to sua mai to fanga e umala to polo fatulaina ai mawala toi e iva se fulu malelima lona winga wa champini nel la mai farani mai satawa ile mato tamitsanga ida superailen tenei tulua ia le tosua mai lo tafanga mo le silafia ole awa la mai farani o lo kapetenina le fiunga ale angato atoma ia ole awa tato mai le tosua mai lo tafanga o lo kapetenina le tofa ia fiola le afi talata ina o le tutonu ma tufa sa su e yai ia le maroon mai Victoria ia mane awa lupe siliva mai sapali peita yane e rifa taunuina le talonga ina ua pule lava le awa sapali o la toloto e foa I le malo I le awa le maroon tu lai mai loa ua tutonu le maroon e tu pale awa sapali a lupe siliva mai sapali ia o isi awe fai lalo e rifa manuia ina I tau foi tu sai la tau I le tu lima ia male tatou tala muri a siata ia ole batou roto ko ile pe on ta o le version tene ke la lima 10 miliona ta la le manu malo tau po pe ta yane ele ai se sina mawai na foi ai to skulu matupu ila tau la fa manuia ina I le fai no matupe e se lau se furu wafe tala au se taria o le vai asonei le o se e atu mato manumano le peopo I le lua se lau miliona tala ia o le mele o ele mako loto asiata ma le pafonga maua mai al tato au mai au pafonga o le mele o ele loto le amato I Australia ia o sa e tala siro mato hula se firinga I non torua vai atu ia le tamaro ia se firinga Isa wisa bali lo fano senga kusi masaka elengi masaka suka
Paga iu la mari pola fia fia se me ai casa. Aru lo se feeling. Eu se feeling ar mo lo ai bala o tron cholo se feeling. Fai mare poto. Mas se feeling. O sai mai o le se kam fa yak se elengi. Pe cha ya ne o vai atole tama lo wa fia fia. Wo pong. Sorry. O me ma se sei me wa se kala wa se feeling mare sengale o ma fa lo. La ka wa nga va la kai fo la foringa. Koe mana wala ira se filinga. Fai mare poto. Se filinga io. Ere ya ko se ro mi ke vai ya ko sko ngacho. Ko ka pogi fo fa lo se ga koe pe mare mo. Wala wa ko mare ko inga bo se ga ko ga ka. La ho ga ko inga singa me wo ko mai. Se filinga. Ai mo mare o se filinga va por pa mala mare. Pare fa lo se ga fa mai. Ia, a fa mai ya toina. A fai mare poko. A fa mai tala se filinga. Mariela o te poko fa sai mai ya. Ia e pouco vai Australia ia. E pouco vai Australia ia fai fakele la ko price. Fa la ka ko kupe a e moi ko. Io se lo makua ma se ko inga palangi ko jiki mas ko sama. E malo foi makomea. Ai o kia ko e ko foi kuri la tongia. Na le fai fa o fa ka o sia inga. Ai o marore abio se fuka la fa mai. A me ko se la kala le ki kala ki. Lo ngoinga pa ya ele mawar ma ko lo tongi vai atu. E o peo polisi biasa va per koinga. Pa pasiro ka ko fa ka vai mo bolo lo. Ia, asiata mar pa ko ma wa ta chotunu. Pa u yo na kala mo pa tu nei ma no nei Australia. Le se ta to tala ma sia Perth. Ia ona ele ma mo mai foi si to ta inga pa Perth. Ia o ma foi tala sia. Ta voi foi ni si mai si state Australia. Eu faria foi lá to fale fia fa mai. Io era me fai ngari ia New South Wales se que era fai nga Victoria. Dia ta fonga mai oi malo shala pa my hands behind. Ko mai ka ko New singi ma ko ia Australia. Aya pe ele fia mi oi. Fa no ai le fa no ya no kira o le kio, kira o Facebook. Ia manu ia tela tatu por kala melene ya so. Malo fa lo tela lava. Sai fua mai manu ya. Alo, vai tele. Ai maripoto. Ai maripoto. Ai vanga ia ia kari mai e pouco foi seinga. E malo Mr. Body. Alo la valo sai le manga na fiafi io. Update. E uia pe tau whanua noa isi update ai se lava tu langa nana tu lai bai si tamana na saunga runga wha vai taimi. Ia, o whalawelave o me tutupu. E pe ia fo i ora kakala ai paule mea lei ona o le tu whanua noa. O le tu fo i lea o le tau mawhaina o le ava. Wa o ngofuanga lea lausunga ia inga ia Sunny Bank, o le vaenga na le ile io ina Brisbane Australia. South Bank. South Bank. Well, South Bank. O le vaenga le ina I tonu city. Io a o le manga ia o le fainga fo ile le it's an indoor e ia me o swimming pools ma le onge fa mata fanga ma le tulanga fa pena. Ta fa oi. O una o esa ngoi me ta upule o le songa e fa ta waina ia te o me le vaenga sia. O le songa tau tuanga ma o tau tangata i au Italia, ia, e au ngā mongi usila ma Amerika, ma Hawaii, ma. Tau tuanga ma o tau. I o tau, awane i tau fia le tau wha tonu fo lau, mare kua lalo I ngai kangaka i e ka whawak. E awar whaiare mea lea, walanga ia teau. Ia, o le mea fo ile o le ona nai no fuanga whaitele, ma natu ulanga ma o, walanga le ngā awhia ile awa. O se tūlanga whanua noa le nao le nama tā upu. A lea la ua siri aku la ngaonga le mea ua kūla I mai. Ina ua lavea ina I le vaita ele mo le whanau. Ioe. Ia rongo winga ua matua punga pe o lai punga I le roko funga o le vaikili. Ia ua matua afia. Ia lea la ua ono tupu mai eise afianga tu mau. O le tu whanua noa le na. Ia, le gata fo ila ilea, ia, ona inisi a fo I o vaenga I tu sai fo I o le tūlanga I le vaalele, le pailate sia, e talavou I alona soifua. Ia, moni au, e ia haisi mea fo ile
e se a foi so fuanga o isi kanga ka o ka ko ia pe tatou te a ka ura kala ka mai kiki se me ngora ve ai e pe tatou te a ia ile fuanga foi le mai fai te tenga a o isi kanga ka ia vai ka ko le me a o ia o nga a venga va le io me fa pena ala e ia ana la wa ono Afi ai mare soifua o yo le fa tai tele lava le tatou team fa tai tele lava tu sai fo le nei Afi te la longa ono wale o Saufia mai le uso ia sao ya ele tūlanga fo i o si tātou update mai i oi ono le ese ngore taimi I believe o le vave aorenga i oi i sala elu o le atau mawhai lava fo i na ese tu fetu unga inga fo i lele ia ka kere koe manga o koe vave ala mai sunga ia sao ngai kai mo vave ao koe update mai tātou a le ai lava ni nai fesu i inga ai fa solo atu tātou fa afsiri muli me tātou fa mawai ai tau vā o ani fuafuanga o le nei vai aso mani nei vaenga o fuafua i le moto fiafianga fuafuanga fo i moleanga i ruma le nei vai aso e ini vaenga te tele te ono fia sauno ai. Aftai mo le fafsiri a siata ia o lo fanga solo pea ia tūlanga o ngā luenga e masani ai ia o lo suia foi ia le fono fai tula fono i teimi nei ia o le a matai tuina ai nisi o issues ia nisi o mta upu o lo langa foi ele malu o le atunu ia o le a mawhai o na wha o atu i tutonu o le mauta fono ele ngata i le mauta maulunga i le senate o lo o ia i le afionga i le presidente ia tua olo mana ia fruen ia e whapea foi ia le mauta o sui o whatautai ele a fionga i le fonga whetalai a savali talavou ale ia o le a maua tuai ia ni tatou update ia ma tūlanga hoi e pe ona o ta ua mua ia ona o le tatou whailoinga mua nei ia langa o mātou foi e lai titi ia e la iti foi o mātou tala e avatu ma mātou update e le pe o Elvis e ke le ia o skadi e ke le kala ia ma tamai i a waikiki te lea ua ke le foi la kala ia mako ia nge si mako pikola nge ia ska mai mea ia fa penga foi kulanga o kako update ia maybe next time ia ole a vatunisi tala awili e fai ona whafonga i ele malo le atunu. Ia me se fo i e whafonga o i lato i tu e fia o nge ke lope. Ia i lunga i le TAUTAI A'e. Ave ia ne avanoa e whaftai atu ai i lauto whaasiata i a whapea fo i le pulenga TAUTAI A'e. Ia whapea fo i tato sui so upu mai i fio atunu. Ia Tarsia fo i le alofa le ali ia le whatafa ngase o tatou lupo o mau. Ia alofa ngia le ali ia whafoisia ma alosi a te oe ia e whaftai la mo le avanoa ia manu teleina whaftai. Lau whaftai. Ia, waikiki, tawarunga mai. Ia, e fuafuanga fo le leva yaso ma la singa fo i o tau to mai ai. Ia, whaftai tele lava i lau soga. Ia, more nei fo i avanoa. Ia watu ina mai ia wa foi se fam talaga buli ia mo le nei afiaf ia fa te lava mo le avanoi lo songa i vai balai ia tu sai foi mo le nei avanoi tato telefon ia ai o se tau mo fainga le na pe tai ia o tau mo fainga lava na watu i lunga o newspaper ia le wa tato fa fonga fo ia mo telefon le nei foi vai yaso ia mare nava yaso o tuanai e talo sia ia mo le romanai ia e mau ai foi disi telefon ia manisi foi o swinga ona o inei lava ia e patino lava tala inei le tele o le atunu ia po e foi o lala papa ao i tono le nei foi stete o Hawaii ia po Honolulu ia e fa tele ia manu tele ina le fa se usonga le tatu atunu le nei afiafi ia fa tai foi mo le avanoa e la sunga siata ia mai se foi la fionga le fatonu o le nei foi fare fa salau o le TAUTAI A'e ai mo ria to lo fanga ia ma fa manuianga e le tato team le nei afia mai se o le uso ia mau ia manuia tele le fa ta fa ngase tato feiloa i stemio mo ia fa soi foi
Alo vai tu vasa ai le va tu le va no le te wo mai. La se tu langa le tau mo fainga le tato te to fitu wala ngalenga o ko ulenga ya ngi. E te re mau mai sina tau update fo I tau mo fainga le tato man Samoa ya ai fo ila le tau au mai Australia le te to fitu. Siata vole papsiri. No mawalo le tala vo ile aso tona aspiring. Ia wa pai no mata to au I tato pu I farani mai foi nei ma New Zealand ia pa foi le au 50. Ia ole tala monia ia te le pelo ne tio wa tu stala pelo. Na malo talo ngai fa tato ka pelo la TV o me termine io che tiro ia ona o fa pe ia o paula vore o tomo fainga nai alo mo fa na o tato nu vai morire fa malo tato au ai pe ia le tu langa le nai lo kilo o le tu la mitato au tu langa ipa il passo longa to solua ia so ia lo mo tato lo riva la e mo ka ko la picco me ka ko ma mai si vai ia langa o perth nga fa ia ele mau se tainga ia na o nai news we update mai no ngale Facebook de sa mata tu ia ona tu iba ta o pasolonga ia talo sia ia le si vai le so ia ai ke o ko mangui ka to au ia orkaria kure asiata ia malo fa tai tele ia tau mai o ani fufa le vai aso ia I lau to fatu vasa po Mr. Boli ia fa uma mai tato no. Ia eleni fo fon ke la va siata mo lo silfia e paula volmea o le asusane ia e fai for campaign si amato pulenga foi o le mato sempre nei era e VOC e taile si pitonu ia o le afata sia mai ia mato e kalesia e fia nei Victoria ia o le talamoni lava ia e nga foi ia na compagnia al matolo tu ia e avea foi ma tulanga lelei e ate foi se sui foi se fa longo ia I se tasi foi o le a tu le upo le tu le asa ia wa fa pena lava io tato io le sia so ia I so foi ia le kale mamoi wa ka fu sui mer kale vede ia fa pena lava le sui ia ingol mea ia a le talatu le na eleni fu puanga tele ia paula valmea ia mau ia fai vo sawa nga ponginga ia o ku vai akelo ka ku koi peiloa ia umisi ala bo ele uso tato team lenge ia so ia tato nunga ia nga lo ka sila bo ia au fa paulo tato matayo lang ia o le tala muri asiata ia famangia tele tua I lauto fa tu sai foi ma mea fo io lo ka wa ia kwa ia vima ma mo me foi o kamako foi o papa ia tu ia alo mau sia ia ai o poli nga vaenga io ia lo pa tele atu tato fa ngona TAUTAI A'E man pro TV ia le ngata foi le io pa nga o mala vale TAUTAI A'E o lo mau man fa salonga ia pe la o to ba ia o ke pole ia sem io le atu la ba lo ia ka pa wal me ka ko kapuai ia tono le avave ona mo se tadi le mata pu ia pa no ko file mu wai tato no ai lo fa tele atu Mr. Moli ia mo tato malava soi fu mai manuia lo lava fa taile fa tanga tu vasa ia po o lau suka Mr. Moli e a meso tato va se e fa le nei vanga le via fi fa tele fo I le tato tau sala ia le to fine ia tau va maunga mai America Samoa nga taile sunga Waikiki mai Hawaii tu sai fo I le tato o tonga ia ile nei fo vanga o le via fi ia to fo I lava le atoanga le vasa fo le songa fua e fa tu langa mai ai ia atonu atu le songa fua ua maua se plan le mo tato sui mai isala elu ia matulanga lava fa pena ai mo le fiafi lo fatele atu manuia le fiafi fa soi foi fa tai ia ole matou fa tatal noanga le na matatou sui lava fo ioi o tangata nei ia o sui wa vea fo io sui o le TAUTAI A'E top fans ia le tatou TAUTAI A'E wa vea lava fo I mai tangata so upu mai me o lo te topu ioi ma mea fo I
sa tutupu matulanga whapena aua tau te mai se foi nisi o to tele o tau ia e so ta ia ne wangi ngai news manai tulanga whapena ia e oto mai mo le longo pui ali ina atonu ele o ngā mo o ia le kele nga e online ke ro kaimi la ke sira fia me uma ia ai te leso na nga mo ilanto nei na ona tu ina tu la vole si falinga lea po o se tulanga mai le fatasinga fo i ale samatau next generations o le sa fa sa la to feilo inga fo ia i Aotearoa nei manisi fo i o ilanto sui uma nei o le mafutanga a samatau next generations ia o le fo i e tu ai le fo e mua le to fa ia le rumoenga fatalainga le rumoenga po o le to fa ia tele ai Edward Puni ia o mo ilanto la i e fia si la fia ina no foanga maso to mafutanga ia nau tu ina tu lunga ia wala fo i le so tanga mafana fana ia asuli mafeo yo le fio anga o samatau ia ma fata singa le samatau next generations for the next gen mo Christchurch o le aso lulu le aso no mati le tou feilo inga ia mo ila tou melepone o le fatulanga mai o le aso to na i rosu mo le tou mati ia ma ila tou i Brisbane ia Italia o le aso tofi luas furu mo le limo a Berila le fatulanga mai ia feilo inga foi mo na yo o tou foi suli mafeoi o le fio anga o samatau tu na toi foi lunga faftai foi to fateli ai Edward Puni ia pa anga la foi le tato o unanga le Blue TV mai so le Talanoa Media Talanoa Live ia ma le la to foi o unanga mo le toi foi fa talofa ia fa mo nianga le tau sanga fo i lau to fa me se fo le tato vai anga le Asa Foundations ia ma le fionga fo i le tai fono i fionga ia to filau esta i to filau ia ma le to vai anga fo ia wa fo i le tau tuai no le mamalu lo tele o le aturo o le tato pokalame na le vanga le fiavi e oi ka ko ia mai ai le fa le o kar ki erfik wa farfitu ia le tele lava fo o tato tala o ma tato news ai mai se ia o le tapenanga fo i matulanga o ta o mai ai Samoa e ia e fatula utala lea e ia nei tangata wala to nau fa uma tuai por kala me nei vanga la fia fita te tawalunga le afole o le fitu ia o fa sifo fo ai na o fa peatu e ia nei sa marianga le lei o lea o feso ta mai ma ofo mai lo la to tau au ia e tūlanga tau loia ma le whaatu peina. Ina ia ma whai lava o na whaatau nuuina le fuafuanga lea, mo le sunga ia Samuel. O le fesili tu Tassy le mawhauwhau. O le fesili lea mai le public, and I must say this. O le ua tao mai le whai unga o le asorusfuru o Februari lea. Lea tu la ia sunga Samuel. A o kou fua wha le mawhauwhau o kuia. O le matua umi lava. O le makua i umia. O aia mausu e suenga mai a mausa i lilinga. A whai o le whaila lenga i leo e whapenge. O ala isi sa i lilinga. Now, ele a yamo o ili wa ai pe upo le tino la wata oto. Ar fisiri ku kasi le mafau. E mafai ele lo ia Samuelu na toe fina wina nei vaenga. Fa mata mafai. Ar fisiri fo ia ile mafau la vai fa la tele. Is this the best? Is this the best somebody can do for Samuelu? Fa mata o le best le ai tatau ona faia. Eila e na ngale mai e o la tau so tai mai. Ya, ole a le so na fa lau tele atu. Ai na ona fa pe atu fo. E fa ngai nai lungo le nei por kalame. Le ngor por kalame ale ngai. Nga sa wai e sidin tato fa pe atu. Tu lo fo i el por kalame si o uso ya fonuti tu risi. Wala ngai mafaya o wa yo te mori mau fa pe atu. O lunga ingango mo wa mai ai. Tu sole o te acknowledging o lunga ina la fatal noanga na sa o na o te paila ia le ka kalenga reach out to my tu ile mato messenger anyway ava kuia fa pela ukala o lunga por kala merenge nga pa ki le fa ki kiri io te lo lai to te sira fia uma
O e la ya lo lo faile sunga ya Samuelu ma sa ilinga o le ami o tonu. Ma le fina wina. Ya, e le ise nganga ya te au fo i matulanga a mea e tati tau whape atu i lo ia mani lo ia matulanga whapena. Ai, ya, na whapena atu. Is this the best somebody or a lawyer can do for him? What do you think? Whamakar case lea i sa te tauna matua whinga woki le lawyer. Le ofa ngā kore upurunga. Whamakar case lea i sa te tauna matua whinga woti le lawyer. Do everything i longa ko mai malonga maro si anga wha le lawyer malonga ma le mea lofa ua iai. Pay all out mai kuala u client. Yes. Pay all mai kuala u client. E iai lo ule whakarikonguinga o vaenga ia langa ole mori mauma ma mea iwa kou kua iai ma mori ai lau client. E afia ai ma le tamali anga o komesinga ma whaurulunga o leo leo. Kaurunga koe whapenga lau kala. Whamaka o enough. O lava. O lava le ko inga whinga. E ke leo me kukupu le valea. O re ke le yo me kukupu le valea. Na whapena atu. Ai, whaftai ai na inisi o tamali i lea ua wha leo lo lantou anganga lo lantou loto. Mai, o kua inga keisi maurulunga fo ingi. I re lava se ro ias kasi. O le upu mongi ma le upu kaukinga. E le lava ai. E le ka kaufu inga kofu umar vaenga lea to toru ma lo ia. Lo ia Sam, lo ia Lise, lo ia Marie, whakapenga ma se lo ia arekenge leo Marie fo ingali. O ia, sorry, ese sivai, ese Lise, ese ia arekenge leo. Lesi Marie fo ile ka uan mo le mau Sam. Kaunga ese ma lo ia. Mo le preserving or integrity or kula fongo ma vaenga whapena. Ma le individuals o suenga. Tawan tofu tangata ma lo ia. Ya. Arfisidi nga. O ingi koa. Pa umata to ya ne vanga la fiafi. Pa umata to fisidi lenga fisidi mai ai koria kaya isala et. O ya ingi koa. A mata o ya ingi toa o fa fonga mai. O ya ingi koa la ko ke o mai ka wa e tau avele le maka upule. Au ko ke pole seling. Elingi okupe. Ai aya oile kua. O isi wha atanga kau mai. E wha manguia ele atua le loko ka ngaka e o mai kokongi kuper keisi lea. E uwha atua utala. O lae mai moa mai le kaimine ngei. Sa maa ria anga le lei. O le au wha manguia inga o la kou loko. Ma la tau fiso zoangi e finance. Le tūlanga o le keisi lea. Ai paua le mea le mo mia. O le kali o le fisiri le fisiri mai koriaka. Isa la e po ko ia i ese koa ia uku. Mo miangi lo ia kokoa. Mo miangi lo ia wha maongi. Mo miangi leo ami o kongu wha maongi. Kangaka ia. Kaka ia le vala au. Whakaurunga koe li poro kalame. Ai lo utali tonunga. A waka penga i lea kua. Sa maari anga le lei. Malako ako kupe. Malako wallet makulanga uma. E fiso soangi. Nga o nga fia si iri mai runga ole. Loia, wha maongi ma le loia e koa. Nga le fia si iri mai runga o ka ngaka e oe e fiso soangi in maka upu lea. E nga o Samoa e amo whaakasi e mamasi e venga. Pe antatou lima whaatasi. A nga whaalau ke lea kuwhapenga. Ia, ka mangaro sera manga o le tau tamarira fufonga vatele. Proklamen non tau taia ele nea so lua. Aso tolu sifuru, ia, mo sifopuponga lea so taiao. To una ne asiata fare malu pio vauliko mai le Blue TV ma le proklame o le tau te iae soifua ma Emmanuel